За хамтдаа залбирая. 하나님께 관한 지식은 저희의 영원한 목적을 위한 지식임을 믿습니다. Эзэн минь танаас өгөгдөж байгаа энэ мэдлэг нь бидний мөнхийн төлөөх мэдлэг гэж итгэж байна. 하나님 앞에 합당하게 쓰임받는 충성된 일꾼이 되기 위한 공부임을 믿고 있습니다. Эзэн минь танаас өгөгдөж байгаа энэ мэдлэг нь таны өмнө зохистой зохис хувцс тэр ажилтнаг болохын төлөө та өгж байгаа гэдэгт итгэж байна. 하나님께서 필요로 하실 때 필요하신 것만큼 쓰임받게 하여 주시고 Эзэн минь та хэрэгцээг өгөхдөө хэрэглээний дагуу зөвшөөрөгдснөөр өгдөг. 지식만 배우는 것이 아닌 영으로 하나님과 만나는 저희가 되게 하여 주시고 Эзэн минь бид таны үгийг сонсохдоо толгоогоор зөвхөн сонсож мэдгэлгээр хураах биш. Харин сүнсээрээ ойртож тань руу таныг мэдэрсэн хүмүүс байх туслаач. 하나님의 뜻에 의해서 이끌림 받는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь бид таны удирдлагын дагуу явдаг нэгэн байхад туслаач. 그리하여 창조주 하나님의 놀라운 일들이 저희 삶 가운데 저희를 통해 나타나게 하여 주시옵소서. Тэгснээр эзэн та бүтээгч бурхан минь бидний амьдралаас та харагдах болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 네, 오전에 이어서 20장 11절부터 볼 차례입니다. За одоо хэдүүлээ 20-11-ээс эхлэж үзэх гэж байна. 여섯 번째 그 제목이고요. За 6-р сэдв. 모든 백성이 요압을 따름. За 6-р сэдв болохоор бүх ард түмэн Йобыг дагсан нь гэсэн сэдв байна. 11절부터 13절까지입니다. 11-ээс 13 дахь ишлэл байна. 11절부터 13절까지 읽어주십시오. 11-ээс 13 дахь ишлэлийг би уншиж байна. Йобын залуусын нэг нь Амасагийн дэргэд зогсоод Йобыг таашааж Давидын төлөө явах хүн байвал Йобыг дагах дүнгээ. Амаса замын голд цусандаа утгалдан хэвтэж мөн бүх хүн зогсож байхыг тэр залуу харлаа. Тэгээд Амасагийн хажуугаар өнгөрөгч бүгд зогсож байсан тул тэр Амасаг замаас тал газар руу аваачиж дээгүүр нь дээлэр бүтэв. Амасаг замаас холдуулмагц бихрийн хөвгүн Шибаг хөөгөр бүх хүмүүс Йобын араас дагчээ. 아멘. 요압에 의해서 같은 군대 장관인 아마사가 이렇게 갑작스럽게 죽는 일이 지금 생겼습니다. Тэгээ Йовын үйлдэлээр дамжуулаад одоо ижлэхэн цэргийн жанжин адилхан цэргийн жанжин хүн болсон Амаса насварсан байна. 그러면 이스라엘 군대들, 특별히 유다 지파에 속한 군사들이 좀 혼란이 오겠죠. Мэдээч хэрэг одоо адилхан бүгдээрээ дайсан биш нэг тал мөртлөө нэг нь нөгөөг алчлаар тэнцээ хамт байгаа цэргүүд нь бүгдээр сонирн байдалд орчихно тийм. 요압은 이전의 군대 장관이고 아마사는 그 최근에 임명받은 군대 장관이죠. Тэгээд Амасаач тэр Йовч тэр хоёулаа тэр цэргүүдийн жанждууд нь байсан. Тэгээд Йов болохоор өмнөх жанжин байсан бол Амас нь шинээр томилогдсон жанжин байсан тийм. 네, 이전 군대 장관이 새로 임명받은 군대 장관을 죽였기 때문에 그 군사들에게는 굉장히 큰 혼란이 온 겁니다. Тэгээд тэр одоо даргууд нь хоорондоо тэгээд нэг нөгөөг аалхахлаар цэргүүдийн хувьд бол тэгээд сонирн байдал яахаа мэдэх болсон байсан. 그래서 어찌할 줄 모르고 지금 가만히 구경만 하고 있는 그런 상태에 있는 거예요. Тэгээ энэ дээр харах юм бол цэргүүд тэрийг хараа зогсож исэн гэсэн тий. Тэд нэг яахаа мэдгүй бүгд тэрийг зогсцсон байсан.
네, 요압을 따르는 요압이 거느린 군사 가운데 한 명이 굉장히 빠르게 그 상황을 수습을 했습니다. За тэгээ тэр тунд харин Йовыг дагдаг нэгэн одоо цэрэг байгаа тийм. Тэр цэрэг нөхцөл байдлыг хараад түүнийг хурдан эргүүлж байгаа. 요압을 좋아하는 자는 요압을 따르고 음. 그렇지 않다 할지라도 다윗을 위하는 자는 요압을 따르라 그렇게 큰 소리를 말했습니다. Одоо 11 харах юм бол тэгсэнтэй. За Йовыг сайшааж байгаа хүмүүс бол Йовыг даг. Йовыг сайшаахгүй байсан ч гэсэндээ Давидын төлөө гэж байгаа хүмүүс ахын бол тэгсэн тэр хүмүүс ч гэсэндээ Йовыг даг гэдэг чангаар хашгирсан. 이미 죽은 아마사의 지도를 받지 못하기 때문에 어, 아무것도 못하는 그런 상황에 지금 있는데요. Мгм. Тэгээ одоо Амасыг дагж ирсэн хүмүүс бол одоо Амасаа дахиж аль хэдийн насварсан учраас ямар ч ингэдэг юу байхгүй те заавар авах боломж байхгүй. 반란군을 따라가야 하는 일은 지금 눈앞에 놓여 있는 일이죠. Тэгээ одоо харин цэргүүдийн хувьд хийх ёстой зүйл нь юу байгаа гэхээр бос зохицтыг төөхөл ажил байгаа. 다윗을 위하는 마음이 있다면, 그러니까 반란을 진압할 뜻이 있다면 요압을 따르라고 그렇게 말을 했습니다. Яг тэр цэрэг юу гэсэн гэхээр тийм учраас одоо за Йовыг биш маа гэхэд босгочдыг дарах гэсэн үүрэг авсан хүн байвал Йовыг даг гэж ингэж хэлсэн. 그럼 이 소년의 말이 이 소년이라고 거기 기록되어 있습니까? 성경에 그렇게 되어 있습니까? 한국말하고 좀 다른 것 같은데. 네네네 소년으로 되어 있어요. 소년으로 되어 있어요? 예. 이 네. 소년의 말이 이게 옳은 말인지 그른 말인지를 우리가 가려내야 됩니다. Мгм. За одоо энэ дээр болохоор энэ цэргийг Монгол Библиэлд нэг Йовын залуусын нэг гэсэн байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ залуугийн үг нь зөв байсан уу буруу байсан уу гэдгийг талаас ингээд бодож үзэх хэрэгтэй. 전쟁을 위해서라면 어, 필요한 말이기 때문에 옳은 말이라고 다 생각을 하겠죠. Яг нь хүмүүс болохоор одоо энэ угаасаа дайтах гэж явж байгаа ийм нөхцөл байдал юм чинь энэ залуугийн хэлсэн үг нь зөв үг гэж ингээд хардаг. 그러나 요압이 다윗을 위하는 일을 지금 하고 있지 않은 상황입니다. Гэхдээ яг Йовын байдлыг харах, Йовын үйлдэлийг харах юм бол тэрээр Давидын төлөө хийсэн үйлдэл бол биш байсан. 그래서 다윗을 위하는 자는 요압을 따르라는 말은 그건 사실이 아닌 걸 말한 겁니다. Тэгээ тийм болохоор энэ залуугийн хэлснээр те одоо нөгөө бас Йовын төлөө Йов тааламжтай бол Йовыг дагаад Йов тааламж байсан ч гэсэнтэй Йов Давидын төлөө хийж байгаа учраас Давидын төлөө хүмүүс нь Йовыг даг гэсэн энэ үг нь болохоор үнэн биш үг гэсэн үг. 요압을 따라 전투에 에, 그 참가해서 전쟁의 승리를 거두었다면 어떤 일이 생길까요? Хэрвээ Йовыг дагаад дайнд ялалт байгуулсан бол юу болох вэ? 요압은 자기의 잘못을 덮을 수 있고 정당성을 부여받는, 그러니까 자기가 옳은 자로 이렇게 자기를 스스로 만들 수 있는 일을 해주는 거예요. Тэгээ магадгүй Йов одоо дайнд яваад ялалт байгуулад ирэх юм бол тэрээр хичнээн муу зүйл хийсэн байсан ч гэсэндээ гэхдээ би ялсан гэсэн ийм зүйлээр ялалтаараа өөрийнхөө бурууг ингээд далтлах байсан баг. 그러니까 요압이 다윗을 뜻을 따르지 않고 지금 잘못된 행동을 했다라는 것을 정확하게 말하거나 판단할 만한 그런 판단한 사람이 그때는 없었다는 거죠. Гэхдээ одоо яг одоогийн байдлаар бол Йовын хийсэн зүйлүүд нь зөв юм уу, буруу юм уу, Давидыг дагах гэсэн үү, дагахгүй байсан уу гэдэг зүйлүүдийг одоо ялгаж салгах хүн тухай үед тэр үед тэнд бол байхгүй байсан гэсэн үг нь. 혼란한 상황이나 또 여러 가지 복잡한 일이 있을 때는 사람의 말에 의해서 마음이 바뀌어진다고 아까 설명했습니다. Бид нэр сая өглөөний хичээлээр харах юм бол хүн одоо нөхцөл байдлаа яг ингээд хяналт байхгүй замбраага байх үед хүмүүс яадаг гэхээр хүний үгэнд ингээд хүний үгийн дагуу хувилбарх нь амархан байдаг гэж өглөө үзсэн тий. 그래서 한두 사람이 먼저 나서서 어떤 말을 하면 대다수의 사람들은 그 말에 쉽게 이렇게 끌려가고 움직이게 돼 있습니다.
Тэгээ яг нөө тийм ороо босгоо тийм үед хэн нэгэн хүн урд гарч ирээд ерөөсөө одоо юу гэдгийг удирдаад ингээд наашаа цаашаа ингээ явчих юм бол хүмүүс тэрийг дагаа явах нь амархан байдаг. 그래서 요압의 소녀는 요압을 위해서는 충성을 했지만 그 이스라엘 나라를 위해서는 결코 그것이 옳은 일은 아닙니다. За тэгэд Йов болохоор өөрийнхөө одоо өөрийнхөө үйлдэлийн төлөө бол зүгийг хийсэн боловч Израилийн улсын төлөө бол энийг хийгээгүйсэн. 그래서 그 소년의 말을 듣고 모든 군사들이 요압의 지도를 따라서 이제 그 계속 전쟁을 수행하게 됩니다. За тэгээд тэр залуугийн үгийг сонсоод хүмүүс одоо яах чаргагүй дайн руу дахиад буцаад явж байгаа тийм дайны араас явж байгаа. 일반 백성들은 양과 같이 이렇게 잘 어떻게 해야 할지 분별 못하는 그런 가운데 있는 사람들이 보통 백성과 군사들입니다. За тэгэхээр одоо харах юм бол жирийн хүмүүс болохоор зүгээр өөрөө цэрэг гэсэн үүднээс одоо үүргээ биелүүлээд явж байгаа жирийн хүмүүс байгаа тийм. 그래서 왕이나 군대의 지휘관이 없게 되면 다 흩어질 수밖에 없는 거죠. Тэгэхээр одоо энэ дээр харах юм бол толгой одоо тэр хүмүүсийг удирдах хэн нэгэн байхгүй болох юм бол тэд нэр тарж удрахаас аргагүй. 그리고 오랫동안 요압의 지도를 받아왔던 군사들입니다. Тэгээ тэд нар болохоор гэсэн чигсэндээ урд нь Йов цэргийн жанжин байсан гэдэг утгаараа нэлээд хугацааны турш Йовын удирдлагын байсан хүмүүс байгаа. 그래서 현재 상황보다 과거의 습관에 따라서 요압을 따라가게 된 거죠. Тийм учраас бид нөгөө одоо нөхцөл байдлыг ялгаж салгах гэхэд зөвлөгөөр зүгээр өмнө ингээд дагаа явдаг гэсэн тэр одоо юугаараа зуршлаараа гэх юм уу шууд ингээд дагаад явчихна. 그래서 요압이 전쟁을 수행한 일은 두 가지의 그 교훈이 있습니다. За тэгэндээс Йовны дайнд оролцож байгаа байдлаас нь бид нэр ингээ хоёр зүйлийг сурах боломжтой, сургамжих боломжтой. 요압은 공을 세울 수 있는 기회를 한 번 더 얻은 것입니다. За эндээс болохоор Йов нэгдүгээрт нь өөрийгөө зөвтгөх нэг тийм боломжийг барьж авч байгаа. 그 대신에 요압은 Йов. 그 대신에 요압은 자기 죄를 고칠 생각하지 않고 자기가 해놓은 일을 가지고 공을 세운 거 자기 해놓은 일을 가지고 자기 죄를 덮을 수가 있는 거죠. Йобын хувьд ямар ч тач тэрээр буруу үйлдэл хийсэн ч гэсэндээ одоо дараагийн алхам руу явж байгаа нь тэгсэн ч гэсэн би зөв зүйлийг хийчихвэл энэгээр заснаа гэсэн ийм бодолтойс. 죄의 문제는 철저히 뉘우치고 회개해야 고쳐지는 거지 다른 일을 잘한다고 그 죄가 사라지는 건 아닌 거예요. Яг үүндээ гим гэдэг зүйл болохоор өөрийнхөө гим үйлдэлээ гэхэд тэр хүн түүнийг цайруулахын тулд үннээ хүлээн зөвшөөрөөд гимшиж энийг цааш цайрагдана гэхээс биш гим өчөөд шинэ юм өчөөд гисэн ч гэсэн би ингээд тэрийг далдалт дээрэс нь давхар далдалх үед алуу болдог зүйл биш үү? 교회 안에서 어떤 일꾼들이 분명히 어떤 잘못이 있는데 그 잘못을 고치려고 하지 않는 것은 나중에 큰 문제가 됩니다. Тийм мэдээч хэрэг одоо чуулган дээр ч гэсэн тийм байдаг тийм хүмүүс буруу зүйл хийх нь тавдар байдаг алдаа гаргадаг. Гэтэ тэр алдаа гэдэг зүйлийг яг засах гэж оролдохгүй дахиад шинэ илүү сайн хийх гэдэг нь хичээдэг. 어떤 일만 잘하면 자기 죄가 그걸로 덮어진다는 생각은 잘못된 생각이죠. Би өнгөрсөн тэгсэн ч гэсэндээ энийгээ сайн хийчих юм бол бусдын нисгөөд авах байхаа гэж боддог энэ бодол бол буруу бодлого. 고치지 않는 죄는 회개하지 않는 죄는 나중에 또 다른 문제를 일으키게 만드는 원인이 됩니다. Тэгээд засахгүй, гимшихгүй асуудлууд нь гинний асуудлууд нь дараад нь дахиад илүү том асуудлыг үүдэх үндэс суурь болж идэг. 하나님께서 요압에게 회개할 기회를 오랫동안 주셨지만 끝까지 회개하지 않고 잘못된 일을 하다가 결국은 망했습니다. Тэгээ бурхан Йовт ингээд нөгөө гимших боломжтой өгсөн. Гэхдээ Йовын хувьд тэр боломж болгоныг дандаа ингээд нөгөө гимшихгүй өнгөрөөсөөр хагаад сүүлд нь өөр ингээд сүрж байгаадаг. 그래서 요압에게 좋은 일이 일어난 것처럼 보이지만
그것이 요압에게 결코 좋은 일이 아니었습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор одоо тэр бослогыг дараад тэгснээрээ сайн нэр зүгээд ашгүй юм шиг боловч эцэстээ яг л тийм биш байсан. 다음 일곱 번째 제목입니다. За 7 дахь сэдвээр орох гэж байна. 요압이 세바를 죽게 함. Аха. За Йов Шибаг алсан гэсэн. 이 말은 직접 죽인 것이 아니고 죽도록 뭔가의 어떤 일을 했다라는 그런 의미입니다. Мгм. За энэ Шибаг алсан нь гэдэг утга нь юу гэхээр Йов нэг шууд утгаараа Шибаг алаагүй харин Шибаг өөхөх хүртэл нь ямар нэг зүйлийг хийсэн гэсэн утгатай байна. 14절부터 22절까지인데요. 14-өөс 22 дугаар эшлэл байгаа. 이 전체 내용은 또다시 네 가지의 작은 부분으로 나눠집니다. За тэгээ энэ 7 дугаар сэдв болохоор дотроо юм дөрвөн жижигхэн бүлэг сэдвтэй. 첫 번째 작은 제목, За 7-гийн нэг нь болохоор 첫 번째 작은 제목이요. 1번 작은 제목. За 7-гийн нэг нь юу гэхээр 네. 아벨성을 쳐서 헐고자 함. За нэгдүгээр 7-гийн нэг нь болохоор Абель цамхгийг одоо Абель цамхургуу дайрснараа түүнийг ялах гэсэн нь 14절부터 15절까지고요. 14 15 дээр байгаа. 14절, 15절 읽어주십시오. За би 14 15 уншия. Шиба бүр Абель бит Мака бэр хүртэл Израилийн бүх овг аймагуудаар явв. Тэд цугларан нэгдэж түүний араас даглаа. Түүний орогносон Абель бит Макаг тэд бүслэн ирж хотын харалдаа далан босгов. Энэ нь бэхлэлт болгон босгосон хамгаалалтын хажууд байлаа. Йобтэй хамт байсан бүх хүмүүс хэрмийг эвдэж нураахыг оролдвоо. 아멘. 요압이 세바를 뒤따라가다 보니까 세바가 아벨성에 들어가 있는 것을 확인할 수 있었습니다. Тэгээ Йоб болохоор Йоб болон түүний цэргүүд нь энэ Шибаг хөөж мөшөж явж байгаа. Тэгээ мөшөж явж байгаад Абель гэдэг цамхагт байгааг олсон байна. 아벨 성읍이 세바를 받아주었기 때문에 그 세바를 잡기 위해서는 아벨성을 공격해야 되는 거예요. Тэгэхээр тэд нэр энэ Шибаг барихын тулд Абель руу дайрах хэрэгтэй болсон тийм. Энэ Абель цамхаг хот руу дайрах хэрэгтэй болсон. 모든 군대를 동원해서 그 성을 에워싸고 성을 공격할 준비를 지금 하고 있는 겁니다. Тэд нэр бүх цэргүүдэд цуглуулж ягаад одоо нэг хотын эсрэг дайрах гээд бэлдэж байгаа гэсэн үг нь. 그러면 왜 세바 한 사람 때문에 성을 공격해야 될까요? Гэтэ эдгээр болохоор чинь яах гэж юм гэхээр нэг хүнийг барихын төлөө нэг бүтэн хотыг устгах гэж байгаа шүү дээ тийм. Хот руу дайрах гэдэг. 그것은 범죄자를 받아주었기 때문에 그 범죄자와 같은 그런 부류가 그 성읍 전체 사람들이 범죄자와 같은 사람들이 된 겁니다. Тэгээ яагаад гэж юм гэхээр тэр Абель гэдэг хот болохоор Шибаг одоо бослог үүсгэсэн гэж мэдчихэж байгаа тийм. Гэтэ гим оргнуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг хүнийг оргнуулснараа буюу гимт хүнийг хүлээн зөвшөөрч оргнуулснараа тэр хотын гэсэн бүгдээрээ одоо ялтай болж байгаа гэсэн үг. 어느 국가나 범죄자를 숨겨준 사람은 반드시 처벌받는다는 그 법이 어느 국가나 있습니다. Тэгээ аль ч улсад ийм бас хууль байдаг. Одоо гэмт итгэлүүдийг оргнуулсан гэсэн зүйл анги байгаа. 반역자를 지금 숨겨준 것이기 때문에 이 아벨성은 공격을 받을 수밖에 없는 거죠. Тэгээ Абель энэ хот яг ийм байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол босгочийг оргнуулсан гэсэн ийм одоо ялтай болж байгаа. 사사기 끝부분에 보면 베냐민 지파가 모든 이스라엘 지파에게 공격당한 일이 있어요. За хэдүүлээ шүүгчд номны сүүлийн хэсгийг харах юм бол Биньямин овгийнхан руу
бүх овгууд ингээд дайрч байгаа тохиолдол гардаг. 그 이유는 기부와 성읍의 소수의 그 범죄자들을 두둔해주고 내놓지 않았기 때문에 전체가 공격당한 거 아닙니까? Мгм. Тэгээ тэр болохоор яасан гэхээр тэр Кибра 성읍 뭔가요, 무슨? 예, 그렇죠. 한국말로는 한국 발음으로 기부하라고 하는데, 예, 그 몽골 음. 발음으로 베냐민 성읍 가운데, 다른 이스라엘 지파와 전쟁한 그 성읍이 기브아라는 성읍이 있거든요. 그게, 저기, 사울의 고향도 거기가 기브아예요. 음. 기브아라고, 예, 한국 발음으로 아하. 기브아. 아하. 혹시 저 구절은 보실 수 있을까요? 아, 구절이요? 구절 음. 제가 지금 그 외우고 있지는 않는데, 아, 그럼 일단 네네. 설명을 지금 계속 하면서 제가 그 구절 네네네. 불러드릴게요. 네. 그래서 네. 그 성읍이 한 사람을 숨겨준 것 때문에 전쟁하는 일이 많이 있습니다. Мгм. Тэгээ ер нь түүхийг харах юм бол нэг хүнийг орноос нараа хотоороо буруутан болж байгаа тохиолдлууд ингээ олон байгаа аахгүй. Тэрний нэг нь шүүгчд номны сүүлийн хэсгүүдээр байж байгаа Биньямин овгийнхан нэг тэр Гибеа гэдэг одоо хотод бас яг ийм зүйл тохиолдож байсан. 예, 그래서 기부하 있는 그 구절을 보면은 사사기 예를 들면은 어, 20장 10절 한번 보시기 바랍니다. 거기 기부하가 있으니까 20장 10절 Мгм. За манайхнаас нэг нь шүүгчд номны 20:10-ыг уншчих уу? 한번 보시기 바랍니다. Шүүгчд номны За 20:10. Бенамины Гибеад очиж Израиль улсын тэдний бүх гутамшигт хэрэгт давхарсан арга хэмжээ авах ард түмний хэмжээд авчруулахаар 100 хүнээс 10 хүнийг, 1000 хүнээс 100 хүнийг, 10,000 хүнээс 1000 хүнийг бид Израилийн бүх овгуудаас авнаа. Амен. 아멘. 예. Амен. 기부하 한 개의 성읍 때문에 베냐민 전체가 전쟁을 한 거죠. Энэ Гибеагаас болоод те Гибеа гэдэг нэг хотоос болоод бүх Биньямин дээр одоо дайны сураг гарч байгаа. 또 다윗이 그일라라고 하는 그거는 이제 사무엘상 23장에 있는 건데 그일라라고 하는 성읍을 도와준 일이 있어요. 사무엘상 23장에 예, 예, 12절에 거기 이제 23장에 그 그일라 성읍이 여러 구절이 나와요. За тэгээд бас 1-р Самуэль 23-ын 12 дээр бас нэг хотын талаар гарч байгаа. 이것도 뭐 불러드릴까요? 발음이 좀 어렵습니까? 네. 사무엘상 23장이죠. 23장 12절에 보면은 12절에 그 네. 설명을 하려는 내용이 있는데요. 12절. За бас 1-р Самуэль 23:12-ийг хэн нэг нь харж байна. 그러니까 이것도 읽어 주십시오, 누가. 23-10 1-р Самуэль 23:12-ийг уншиж өгөөрэй. За 저 Маргаан 12절이에요. тань 12절. 네. 12절. өнөө. 네, 23:12. За дараа нь Давид Килагийн хүмүүс намайг болон миний хүмүүсийг Саулын гарт өгөх үү гэсэнд эзэн тэд чамайг өгнө хэмээн айлдав. 아멘. 네. 사울이 그일라 성을 블레셋으로부터 이렇게 구해내는 일을 했어요. Энэ Кела гэдэг хотынх нэг яасан гэхээр энэ Саул хаан филистичүүдээс энэ хотыг аварж ирсэн юм байна. Кела гэдэг хотыг. 그런데도 사울이 다윗을 잡으려고 오니까 그 자기를 도와준 다윗을 내줄 수밖에 없는 것이 그들의 현실이었습니다. Гэхдээ одоо энэ Кела болохоор Давид зүгтаад нуугдж байгаа байхгүй тэгсэн чинь тэр Кела тусламж авч ирсэн ч гэсэндээ дараад нь Давидыг Саулд гаргаж өгөхөөс өөр аргагүй байдалд орж исэн. 블레셋으로부터 구해준 건 고맙지만 그 다윗 때문에 자기들이 또 다 죽으면 안 되지 않습니까? Яг тэр Давид тухайд нөө босгоч оргуул болсон. Тэгээ тэр хүнийг хэрвээ одоо оргонуулах юм бол тэр хот даяараа ингээд устгах гэдэг шүү дээ. Тийм учраас яах аргагүй бүр ингээд Давидыг гаргаж өгөх юм байдалд хүрчээсэн баг. 그러니까 아벨 성읍 사람들은 세 발을 숨겨주는 것이
얼마나 위험한 일인 줄을 모르고 지금 그렇게 한 겁니다. Одоо энэ үндсэн гэрлээ үндсэн агуулгаар орох юм бол Абелийнхэн тий Абел хотынхан болохоор Шибаг орноос нь хичнээн аимшигтай одоо өөрсдөр дээр муу юм бодож ийнэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа. 그래서 아벨 성읍이 그 유명한 요압, 전쟁에 용맹한 요압의 군대에 의해서 다 이제 망하기 직전에 있는 겁니다. 믿는 자야. Одоо тэд нэр Шибагаас болоод тий тэр 자기 цэргийн асар туршлагатай хүний цэргүүдийн удирдлаганд ирсэн байгаа гэсэн. 이 어느 분 소리인가요? Хүн чамайг эзэн толч удуудах гэж байна. Тэр чамайг чанга багсаа гэсэн. 참으로 18절에 너를 곰같이 Хин юмэр томол 망하는 땅으로 던져버릴 것이다. 거기서 мөнх хагш таны юу вэ? Өндөр юу давхар 이제 давхар 만나네. 예, Мгм. 예, 예. 그다음 저기 두 번째 소제목이요. За хэдл 7-гийн 2-ыг одоо үзэж байна. 요압을 향한 여인의 호소. Мгм. За хоёр дахь болохоор Йоб руу хандсан эмэгтэйн хүсэлт гэсэн хэсэг байна. 16절부터 19절까지입니다. 16-аас 19 дэх эшлэл дээр байгаа. 16절부터 19절까지 읽어 주십시오. За 16-аас 19-ыг уншиж байна. Тэр үед тэр хотоос нэгэн ухаалаг эмэгтэй сонсооч наашир чамд хэлэх юм байна гэж Йобд хэлээч гэж шашгирав. Йобыг дөхөж очиход тэр эмэгтэй чи Йоб мөн үү гэж асуув. Тэрээр би байна гэхэд тэр эмэгтэй шивгчин миний үгийг сонсооч гэхэд би сонсож байна гэв. Тэгээд тэр эмэгтэй ийхүү ярив. Урд хүмүүс тэд Абелд зөвлөлдөх нь лавтай гэж хэлэн маргааныг эцэстдэг байв. Би Израилийн энхийг сахидаг үнэн ч итгэлт хүмүүсийн нэг чи Израилийн их болох хотыг устгах гэж байна. Чи юуны учир эзний үгийг залгих гэвэ гэв. 아멘. 아멘. 요압의 군대에 의해서 아벨 성읍이 다 망할 상황이기 때문에 그걸 막기 위해서 어느 여인이 이제 나왔습니다. За энэ дээр харах юм бол Йовын цэргүүд одоо Абель тэр хотыг устгах гэж байгаа тийм. Тэгээ энийг мэдсэн нэг эмэгтэй гарч ирээд хэлсэн байгаа. хүсэл тавьсан. 요압에게 간절한 마음으로 한 말이 아벨 성이 지금까지 어떤 성읍이었는지를 설명하는 거예요. За тэгээ тэр эмэгтэй энэ Абель хот гэдэг чи ямар хот вэ гэдгийг Йобод тайлбарлаж өгсөн тийм. 그 성 근방에 있는 백성들이 어려운 문제를 해결하기 위해서는 아벨성으로 가자라고 흔히들 말했다고 하는 거죠. За тэднэр болохоор урд нь Израильчууд асуудал гарах юм бол түүнийг шийдвэрлэхийн тулд за Абельд очиж ярилцъя гэдэг өсгсөн тийм. 그것은 아벨성에 지혜로운 사람들이 많이 있었기 때문에 그렇게 한 거죠. Тэгээ яагаад тэр энэ Абель гэдэг энэ хотод болохоор ухаалаг одоо мэрэгд нэлээд байсан гэдгийг харуулж байна. 아벨성의 역할은 주변의 다른 성읍들에 이같이 지혜의 도움을 준 그런 성읍이었다는 것을 이 여인이 설명했습니다. Энэ эмэгтэй бол тийм одоо ухаалаг хүмүүс энэ хотод ингэ байсан. Энэ хот чинь болохоор хүмүүсийн альва маргаануудыг эзлэхэд тэр тусалдаг байсан хотоо гэж тайлбарласан. 그래서 아벨 성읍을 한 개인의 한 사람으로 비유해서 지금 말을 하는 겁니다. За энэ Абель болохоор чинь Абелийн талаар нэг хүн ингэ хэлж байгаа тийм. 화평을 도모하고 또 왕에 충성하는 사람을 죽일 수 있겠습니까라고 물어봤죠. Тэгээ эмэгтэй юу гэсэн хэлээд гисэн те чи ингэ зөв үнэн ч шудраг хүмүүсийг одоо энэ би бол одоо гэсэн те энхийг сахидаг үнэн ч шудраг хүмүүс энд байдгаа гэж хэлсэн бас. 이스라엘 나라에 도움을 주는 마치 어머니와 같은 성이라고 이렇게 지금 여인이 말을 한 겁니다. Тэгээ бас өсөлтөөр Израильд тус хүрэгдэг ээж мэт ийм хот штэ гэж хэлж гисэн.
또 그런 좋은 역할만 가지고 말한 것이 아니고 결정적으로 중요한 말을 한마디 했습니다. За тэгээд тэр эмэгтэй зөвхөн ингэж сануулаа зогсохгүй яг маш чухал нэг үгийг хэлсэн. 여호와의 기업이, 그러니까 이 성읍이 여호와의 기업이라고 지금 말을 한 거죠. Мгм. За тэг энийг болохоор бас энэ хот бол эзний өв гэж хэлсэн. 여호와의 기업이라는 말은 여호와 하나님의 소유이고 여호와 하나님의 Мгм. 재산이라는 거죠. Тэгээ энэ болохоор чинь өв гэдэг чинь эзэн бурхны энэ бол эзэн бурханд харьяалагддаг энэ бол эзэн бурхны өвч гэж ингэ хэлсэн. 하나님의 것인 하나님의 소유인 이 성읍을 왜 사람인 당신들이 헤아려 하십니까? 그렇게 물어보는 거죠. За тэг эмэгтэй өсмөлөр бурхны өв болсон тэгээ бурхны өвч болсон энэ хотыг хүн хүмүүс та нар юунд нураах гэж байгаа юм бэ гэж ингэ асуусан. 말을 지혜롭게 했기 때문에 이 말을 들은 사람은 누구도 아벨을 공격할 수 없게끔 그렇게 말이 나온 거예요. Энэ эмэгтэй үг маш ухаалаг байсан тий. Тэгээ түүний үгийг одоо энэ үгийг сонссон ямар ч хүн байсан шууд юу Абель руу цамхаг руу ингэ дайрахгүй байх ийм боломжийг бүрдүүлсэн. 그래서 아벨은 모든 이스라엘 나라를 위하는 성읍이기 때문에 공격하면 안 된다라는 것을 확실하게 알린 겁니다. За тэгээ энэ эмэгтэй одоо энэ хот бол тэгээ хэр банкны хамаагүй дайраад байхаар тийм хот биш гэдгийг ингэ сануулсан. 또 무죄한 사람을 해하는 것은 하나님이 용납하시지 않는 반드시 싫어하시는 거라는 것을 또 알린 거죠. Бас тэр дотор байгаа тий гэмгүй хүмүүсийг устгах нь Бурхны хүсэл биш ээ гэдэг бас хэлж өгсөн. 세 가지를 말한 겁니다. За тэг гурыг ингээд гурван зүйл хэлсэн байгаа. 첫 번째는 이스라엘 나라를 위하는 성읍을 왜 멸하려 하십니까? За нэгдүгээрх нь болохоор энэ хот бол Израилийн төлөөх хотоо түүнийг яагаад устгах гэж байгаа юм бэ гэж хэлсэн. 여호와의 소유된 기업을 왜 멸하려 하십니까? 이게 두 번째 정수님. 네, 두 번째고요. За хоёрдугаарт нь болохоор эзний өв өмч болсон энэ хотыг чи яагаад устгах гэж байгаа юм бэ гэж хэлсэн. 그리고 세 번째는 왜 무죄한 아무 죄를 짓지 않은 이 성읍을 멸하려 하십니까? За гуравдугаарт нь болохоор энэ дотор байгаа гэмгүй хүмүүсийг чи яагаад устгах гэж байна вэ гэж хэлсэн. 이 세 가지 지금 말한 내용은 성도를 하나님이 이토록 귀히 여기시고 보호한다라는 그런 의미가 있는 것입니다. За эдгээр агуулгуудыг харах юм бол одоо итгэгч хүмүүс гэж гисэндээ эзний хувьд ийм хүмүүс байдаг юм аа гэдгийг сануулсан агуулга байгаа. 근데 단 한 가지 여인이 말하지 않은 것은 이제 세바가 거기 들어와 있다는 사실을 정확히 파악 못하고 말을 한 거죠. Харин энэ эмэгтэй эдгээр зүйлсд нь үнэн боловч нэг зүйлийг тэр эмэгтэй одоо бодоагүй байсан. Тэр нь юу гэсэн гэхээр энэ хотод нь бослогыг удирдсан Шиба байгаа гэдгийг тэр эмэгтэй бодолцоогүй байсан. 그래서 이 세바를 포위하고 공격하려는 그 정확한 이유를 요압이 설명해 주는 것이 다음 구절입니다. За тэгээ энэс цааш нэг талаа харах юм бол Йовын хариулт гарч байгаа. Йов тайлбарлсан байгаа. 그래서 이 세 번째 작은 제목 말하겠습니다. 7-гийн 3-р сэдвээр орж нэдвэлээ. 요압이 물러갈 조건을 제시함. За Йов юу гэсэн гэхээр болцол тавьсан нь гэсэн. 20절과 21절이고요. 21절이 20절부터 21절. 네, 자 20-аас 21 ишлэл байгаа. 그래서 20절과 21절 읽어 주십시오. 네, за 20-аас 21 уншлаа. Йов хариуд нь огт тийм биш ээ. Хойсруулж устгах гэдэг нь надаас хол байг. Хэргийн учир үүнд биш юм. Харин Бихрийн хөвгүн Шиба гэгч Ефраимын уулархаг нутгийн нэгэн хүн Давид хааны эсрэг гараа далайж байна. Зөвхөн түүнийг гартмын тушааж өгвөл би энэ хотоос холдно гэхэд тэр эмэгтэй Йовд аргтун түүний толгойг хэрмийн дээрээс чам руу шидэх болно гэв. 아멘. 요압이 말한 건 두 가지인데요. За Йов хоёр зүйлийг хэлж өгсөн. 첫 번째는 결단코 아벨 성읍을
헤아려는 그런 의도가 아니라는 걸 말했습니다. Нэгдүгürt нь болохоор тэр энэ Абель хотын эсрэг босоог буюу Абелийн энэ хотыг хоосруулах гэж байгаа үндсэн бодол нь биш ээ хэлсэн. 굉장히 강한 부정을 했어요. Тэгээд тэрээр нэлээд шийдэмгээр хэлсэн. 그 두 번 반복해서 말을 했는데요. Тэгээд өөр хоёр удаа давтан хэлсэн байгаа. 전혀 그럴 마음이 없다. 마땅치 않다. 그런 말을 두 번 했습니다. Тэр юу гэсэлээр огт тийм юм байхгүй. Огт тийм биш гэж нэг хэлсэн. Дараад нь надаас хол байг гэж хэлсэн. 그러니까 아벨성을 헤아려는 생각은 전혀 요압이나 백성들에게 있지 않다라는 거죠. Тэгээд тэд нар юу гэсэлээр Абель хотыг тийм устгах өсвөрлөх гэсэн бодол биднэрт юусоо байхгүй гэдгийг батлан хэлсэн. 단지 이유는 왕을 배반한 반란 일으킨 세바가 거기 숨어 있기 때문에 세바 때문에 온 거라는 것을 이렇게 얘기를 했습니다. Тэгээд тэд нар харин бас энэ бол би Шибагаас болж энэ чинь ирсэн байна гэдгийг бас тайлбарлсан тийм. 그래서 세바만 넘겨준다면 우리는 즉시로 물러갈 거라고 그렇게 말을 했습니다. За тэгэнгუутаа тэд нар гэсэлээр хэрвээ чи Шибаг авчрах юм бол би энэ хотыг орхих болно гэж хэлсэн. 그러면 이 두 번째 얘기한 조건이 충족되어야 요압이 공격을 안 한다는 거죠. Тэгэхээр юу яах юм бол энэ Йобийн хоёр дахь санал гэсэн тийм хоёр дахь саналыг хэрэг биелүүлэх юм бол давтлахгүй гэж амласан. 이것은 아벨 성이 무고하게 피해를 입지 않는 유일한 방법입니다. Энэ бол Абель хот тийм ямар нэгэн байдлаараа их бага хэмжээний хохирол амсахгүйгээр тайван өнгөрч авах юм боломж гэсэн. 충성되고 남에게 유익을 주는 성이라고 그래서 성이라서 멸하는 게 아니라고 말을 했고요. Тэгэхээр тэр нь болохоор одоо юу хотыг устгахын төлөө биш гэдгийг тодорхой хэлсэн. 아무리 충성된 자라도 악인과 짝하면 함께 망한다라는 것을 그걸 말해준 거죠. Харин тэрээр нөгөө нэг хичнээн одоо үнэн шудраг байж болох ч гэсэндээ муу нэгэнтэй одоо хамтраад нэг баг болоод ингээд муу нэгэнтэй хөтлөлцөх юм бол хамтдаа сүр болно гэдгийг сануулж өгсөн. 잠언 24장 21절과 22절 읽어주십시오. За сургаалт ус номны 21-ийн сургаалт ус номны 24-ийн 21-с 22-ыг нэг нь уншиж өгөн. Сургаалт ус 24-ийн 21-с 22. Сургаалт ус 24-ийн 21-с 22. Нэгээс 22. хараа. Сургаалт ус 24-ийн 21-с 22. Бүү минь эзнээс болон хаанаас эмээгтэн тэднийг эсэргүүцэгч нартай бүү нээл. Учир нь тэдний гамшгууд гинэт гарч ирнэ. Хэн хинээс нь ирэх эвдрэл зүйлийг хэн мэдэх вүлээ. 아멘. 여기에 여호와와 왕을 경외하는 자는 결코 왕의 반역자와 사귀지 않는다고 그렇게 돼 있어요. Эндээс харах юм бол эзнээс болон хаанаас эмээдэг хүмүүс нь тий эсрэгтэй муу одоо муу хүмүүстэй нийлэхгүй гэж хэлж өгсөн. Тэдний эсрэг хүмүүстэй нийлэхгүй гэсэн. 그러니까 왕을 반역하는 자와 사귀면 그 반역자와 사귄 자가 함께 여호와 하나님께 그 재앙을 받는다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо жишээлх юм бол хааныг эсэргүүцсэн нэг нь буцаагаад өөрсдийнхөө сүрлэг авчирнаа гэсэн. 또 잠언 11장 21절 적어 놓으시고요. За бас сургаалт ус номны 11-ийн 21-ийг та тэмдэглээд аваарай. 거기에는 악인과 손을 잡는다면 누구라도 악인과 손을 잡는다면 함께 망한다라는 그 내용이 그 구절에 있습니다. За энэ дээр болохоор ямар сургаалт ус 11-ийн 21 дээр ямар агуулга байгаа гэхээр муу нэгэнтэй гар барих юм бол хөтлөлцөөд хамтдаа сүрнэ гэсэн агуулга болж. 그러니까
그 왕을 대적하는 세바를 넘겨주는 것이 무고하게 피해를 입지 않는 유일한 방법이라는 것을 정확히 요압이 알려준 겁니다. Тэгээ тийм учраас Йоб хэлсэн тийм учраас хааныг эсэргүүцэж байгаа Шибаг хэрвээ бариад өгчих юм бол энэ хот руу дайрахгүй гэдгийг тодорхой хэлсэн. 그다음에 이제 네 번째 그 작은 제목이요. За одоо идлээ 7-гийн 4 рүү орж байна. 여인이 지혜로 세바를 죽이게 함. За эмэгтэй ухаалгаар Шибаг өхүүлсэн гэсэн үг байна. 22절 한 절이고요. За 22 дугаар ишлэл байгаа. 22절 한 절만 읽어주십시오. За 22-ыг уншиж байна. Тэр эмэгтэй хамаг ард олон руу мэрэгэн санаа өвөрлөн одвоо. Тэд бэхтийн хөвгүн Шибагийн толгой богтоолж Йоб руу шидлээ. Тэгээд Йоб эвэр бүлээ үлээхэд ард олон хотоос таран явж тус тусынхаа майхан руу буццгаав. Йоб ч мөн адил Иерусалим руу хаан дээр буцаж иржээ. 아멘. 아멘. 여인이 요압의 말을 듣고 나니까 판단이 즉각적으로 내려졌습니다. Тэгээ Йоб эмэгтэй тэр Йобын үгийг сонсоод шууд одоо үйлдэл хийсэндээ 반역자 한 명 때문에 이 성읍 전체가 망할 수 없다라는 판단을 내린 거죠. энэ эмэгтэй ямар шийдвэр хүрсэн гэхээр тэрсэлдэгч нэг хүнээс болоод бүхэл бүтэн хот сүрх өсгүй гэсэн юм дүгнэлтэнд хүрсэн. 그럼 세바를 받아들인 이유는 세바의 말만 듣고 성읍 사람들이 속은 거죠. За тэгвэл анхнаасаа Абиэл хот яагаад Шибаг оруулсан болоо гэхэлэр магадгүй Шибагийн үгийг сонсоод түр нэг хууртагдсан байж магадгүй. 다윗에 대해서 불평을 하고 여러 가지 말들을 꾸며서 말을 하니까 처음에 속아서 받아들였을 겁니다. За тэгээ магадгүй тэд нэр орчихдоо Давидын талаар буруу зүйлийг хэлээд ч юм уу янз бүрийн үг хэлсэн байж магадгүй. 네, 왕은 잘못이 없고 세바가 왕의 자리가 탐나서 반역한 거라는 것을 알림으로써 아벨 사람들이 올바른 판단하게 한 거죠. Харин энэ сэргүүдээр дамжуулаад хааны талаарх зөвийг сонсоод энэ Шибагийн хувьд болохоор тэр худлаа ярьжсэн гэдгийг ойлгосон учраас эцсийн дүндээ шийдвэр нь гарсан байгаа тийм. 그래서 이 여인의 지혜라는 것은 요압에게도 지혜롭게 말을 했지만 백성들에게도 그 정확한 상황을 지혜롭게 말하는 것이 여인의 지혜입니다. Энэ эмэгтэй ухаалаг байдал гэж энэ дэр гарч байгаа эмэгтэй ухаалаг байдал нь ямар ухаалаг байдал гэсэн гэхээр нэгдүгээрт нь Йоб дээр очиод хэлэхдээ нөхцөл байдлыг ойлгуулахдаа зүгээр ойлгуулсан. Хоёрдугаарт нь Йобаас үг сонсч ирчээд нутгийн одоо тэр хүмүүстэй нөхцөл байдлыг бас зөв тайлбарлаж өгсөн. 어느 쪽을 선택하는 것이 하나님 앞에 올바르고 자기들이 살 길이라는 것을 정확히 알게 했습니다. Тэгээ тэр эмэгтэй аль талын сонгоснороо юуг нь сонгоснороо эзний өмнө амьд үлдэх боломжтой вэ гэдгийг тэднэрт мэдүүлсэн гэсэн. 그래서 이 여인의 지혜로 말미암아 이 성읍이 위기 가운데서 벗어나게 됐습니다. За тэгэхээр энэ эмэгтэй ухаалаг үйлчлэлийн үр дүнд энэ хот бүтнээр үлдсэн байгаа тийм. 하나님은 이 여인의 지혜를 사용하셔서 반역자 세바를 이렇게 비참한 결과를 맞이하도록 심판하신 겁니다. Тэгээ бурхан бас энэ эмэгтэй ухаалаг байдлаар дамжуулаад Шибаг шийтгсэн байгаа. 그래서 아벨성을 구한 것은 군대의 힘이 아니고 한 여인의 지혜가 이 성을 구했습니다. Энэ Абел гэдэг энэ хотыг эцсийн дүндээ харах юм бол аварсан нь хэн байсан гэхээр цэргүүд биш харин нэгэн эмэгтэй ухаалаг мэрэгэн ухаан байсан. 전도서 9장 15절이요. Номлогчийн үгс 9:16 гарах юм бол 거기에 그 성읍 가운데 가난한 지혜자가 있었다고 기록되어 있습니다. За энэ дээр харах юм бол мэрэгэн ухаан мэрэгд одоо хотод байдаг гэсэн агуулга байгаа. 그 성읍이 위기 가운데 처했을 때 그 지혜자가 자기 지혜를 잘 사용해서 그 성읍을 구한 일이 있다고 그렇게 기록되어 있죠.
За тэрийг харах юм бол мэрэгэн ухаан хүч чадлаас илүү боловч ядуу хүний мэрэгэн ухаан нэст тоогдож үгийг 목사님 전도서 9장 16절 맞죠? 15절이에요. 15절. 15절. 예, 15절. Монголчин үгс 9:15 юм байна. Гэтэл тэр хотод мэрэгэн ядуу хүн олдож мэрэгэн ухаанаараа хотыг аварсан боловч тэр ядуу эрийг хэн ч дурсангүй. 그래서 힘으로 할 수 없는 일을 지혜로 이렇게 해낸 일들이 역사 가운데 많이 있었을 겁니다. За өөрөөр хэлбэл энэ мэтчлэн хүчээрээ хийх боломжгүй зүйлсүүдийг мэрэгэн ухаанаараа хийгээд одоо сайн үр дүн гаргасан жишээнүүд Библиэс олон байгаа. 한국의 역사도 주변 나라에 의해서 공격을 받을 때 힘없는 노인 할머니의 지혜가 그 나라를 구한 실제 예가 여러 가지가 있습니다. Тэгээ Солонгост ч гэсэндээ түүхийг харах юм бол яг боддоор болсон түүх донд тийм зүйл байж байгаа. Эргэн тойронд хүч байхгүй дайсан ирэх үед нэгэн ухаалаг эмгэгний одоо зөвлөгөөгөөр ялалт байгуулсан тохиолдож байгаа. 지혜의 힘은 인간의 힘보다 이 군대 힘보다 강한 유력을 발휘합니다. Тэгэхээр эндээс бид нар харахад мэрэгэн ухааны хүч гэдэг бол тэгээ цэргийн хүний хүчнээс илүү зүйлийг гүйцэлдүүлж болдог гэдгийг харж байна. 근데 모든 지혜는 하나님께로부터 오는 것이죠. Гэхдээ бүхий л мэрэгэн ухаан нь эзнээс ирдэг. Амен. 하나님께 지혜를 받은 자는 모든 난관을 해결합니다. Тэгэхээр эзнээс ирсэн мэрэгэн ухаантай нэгэн бол альва асуудал юу ч байсан шийдэж чаддаг. 그 하나님께 지혜를 받는 방법은 하나님 말씀에 담겨 있는 지혜를 말씀 받을 때 그 지혜를 받는 거죠. Тэгээ эзнээс тэгвэл мэрэгэн ухааныг авах нууц нь юу вэ? Хэрхэн мэрэгэн ухааныг авах вэ гэх юм бол эзний үгэн дотор тэр мэрэгэн ухаан нууцсан байдаг. 그래서 지혜라는 말에 올바른 뜻을 잠언 성경에 특별히 많이 기록되어 있습니다. Энэ сургаалт ус биш номлогчийн ус номыг та унших юм бол тэрэн дээр тэр мэрэгэн ухааны талаар маш тодорхой тайлбарлагдсан байж байгаа. 잠언 13장 1절에 сургаалт ус 13-ийн 1 дээр 지혜로운 아들은 아버지의 훈계를 듣는다고 기록되어 있고요. За сургаалт ус 13-ийн энэ сургаалт ус номон дээр мэрэгэн ухааны талаар нэлээд тодорхой байгаа гэж. 13-ийн 13장 1절 гэж. 예, 13장 1절이요. 1절 말씀. За 13-ийг харах юм бол мэрэгэн хүү эцгийнхээ сургамжийг авдаг гэж байна. 바로 다음 장 14장 1절에요. За бас 14-ийн 1-ийг харах юм бол 지혜로운 여인은 그 집을 세운다고 그렇게 되어 있습니다. 14-ийн 1 дээр болохоор мэрэгэн эмэгтэй гэрээ төвхнүүлдэг гэж бас байгаа. 우리는 지혜의 효력을 우리가 가볍게 여기면 안 됩니다. Бид нэр энэ мэрэгэн ухаан гэдэг зүйлийн хүчийг маш хөнгөн үзэж болохгүй. 또 지혜 얻는 방법은 인간의 노력이 아니라 오직 하나님의 말씀을 통해서 받는다는 걸 우리가 잊으시면 안 됩니다. Бас хэлээ энэ мэрэгэн ухааныг олох арга нь хүн өөрөө хичээгээд олдог зүйл биш харин эзний үгээр дамжуулаад эзэн өөрөө тухайн хүндээ өгдөг гэдгийг бас санах хэрэгтэй. 또 어린 자녀 자라나는 세대를 지혜롭게 양육하는 방법도 하나님의 말씀을 늘 가까이 하는 것이 가장 지혜롭게 만드는 가장 훌륭한 방법입니다. Бид нар бас өөрсдийнхөө үр хүүхдүүдийг үр удмыг эзэн дотор эрүүлтэй мэрэгэн ухаантай байлгахыг хүсэх юм бол тэднэртэй багаас нь эзний үгтийг нөхөрлүүлэх хэрэгтэй. 그래서 이 일로 인해서 요압은 반란을 성공적으로 막아내는 일을 했습니다. За тэгээд одоо энэ эмэгтэй үйлдэлээр дамжуулаад одоо юг Йоб дайна тодорхой маш амжилттайгаар өндөрлүүлсэн байгаа. 그럼 요압이 반란을 막아낸 이 일이 요압에게 좋은 일일까요? 안 좋은 일일까요? За тэгвэл одоо Йовын хувьд ингээд явсан зорилгоор биелүүлээд босгочод дарлаа дарчлаа. Тэгвэл энэ түүний хувьд Йовын хувьд болохоор энэ бослог дарагдсан ажил нь үйлдэл нь сайн зүйл болов уу, муу зүйл болов уу?
여러분들께서 대답을 해보시기 바랍니다. 이게 요압에게 좋은 Та нар 일인지 бас 안 좋은 бодож байгаа 일인지. хариулж өгөөрэй. Явд энэ бол сайн зүйл үү, муу зүйл үү? 모르셔서가 дахиад хэлээд өгөөч болгоом гарчаад авах гэж. Аа, Дахиад асуулт хэлээд өгөө. Нөгөө балаа унгаач дахиж хайж явж байгаад хоцорчлаа. Одоо нэг энэ Йов тэр мэрэгмэн эмэгтэйн үйлдэлээр дамжуулаад явсан зорилгоо амжилттай биелүүлчихэж байгаа тийм. Та тэгэхээр нэг талаараа одоо хөдөлсөн зорилгот дайн дуусч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэх юм бол энэ дайн амжилттай дуусна нь Йовгийн хувьд сайн зүйл үү эсвэл Йовгийн хувьд муу зүйл үү? Ингэж бодож байна. Яв нөгөө өөрийнхөө алдааг нөгөө дадлахын тулд энэ Шибаг устгах шаардлагатай болсон тийм ээ. Өөрийнх нь дотоод бодол бол ийм зорилготой байсан. Тийм учраас энэ нөгөө хүслээ биелүүлсэн учраас Явын хувьд ч гэсэн одоо юутай ашигтай болж байгаа. Нөгөө талдаа бас Израильд бас энэ Давидын хотод бас амар тайван бас ирэх боломжтой болж байгаа ба. Тийм учраас аль талдаа л бас зөв харагдаад. 그리고 욥이 일단 이 일을 통해서 물론 본인의 속 마음에다가 그 시바를 죽여야 그게 또 그 전에 했었던 악한 일들을 덮을 수 있을 것 같다는 생각을 했었던 것 같아서 욥한테는 좋은 일인 것 같고 그리고 또 두 번째는 이 일을 통해서 시바도 죽었기 때문에 이스라엘 정치를 이렇게 평화를 얻기 때문에 또 좋은 일인 것 같다고 하네요. 네, 사람들이 볼 때는 이것이 요압에는 굉장히 좋은 일로 이렇게 그 일이 된 거죠. Хүмүүс харахад бол яхаарахгүй Йовын хувьд ч гэсэндээ тий ашгүй өмнө гэмэг ийм одоо үйл явдал болсон. 근데 질문한 이유는 좀 더 깊이 있는, 좀 더 멀리 그 되어질 일을 봐야 되기 때문에 이 질문을 한 겁니다. Тэгээ сая ингээд та дэс асуусан шалтгаан нь юу гэхээр яг одоо бидэнд ингээд шууд нүдээр харах юм бол боломжийн тий Йовд бол сайн бахаа гэж харагдаж байгаа л учиг дараагийнхыг бодож үзээд хариулаасаа гэдэг үүднээс асуулт тавьсан байгаа. 요압은 왕에게 잘못됐습니다. Тэгээ Йовийн хувьд болохоор хааны өмнө буруу зүйл үлдсэн. 근데 그 잘못을 덮고 그냥 지나가게 됐기 때문에 요압에게 좋은 일이 아니죠. Тэгээ Йовийн хувьд болохоор чинь өмнө үлдсэн зүйлүүдээ одоо далдлах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа Йов бол ингээ буруу зүйл байгаа. 왕에게 어떤 잘못을 했는지는 다 생각이 다 아시겠죠? 하аны өмнө ямар бурууг үлдсэн бэлээ? 군대 장관에서 물러나는데도 군대를 통솔했고요. За нэгдүгээрт нь болохоор Явын одоо байр суурь болохоор чинь хааны цэргийн жанжин биш шүү дээ тийм ээ. Гэтэ цэргийн жанжин биш хэрнээ цэргийн жанжины үүргийг гүйцэтгсэн. 왕이 임명한 군대 장관을 자기 마음대로 죽였기 때문에 그것이 왕에게 큰 죄가 되는 겁니다. Тэгээ өөрөө тэгснээр яаж гэхээр хааны босгосон цэргийн жанжин дур мэдэж алсан гэсэн үг. 그래서 자기의 잘못을 다른 일로, 다른 어떤 자기가 행한 일로 덮으려 하는 것이 굉장히 위험하다라는 것을 아까 설명한 겁니다. Тэгэхээр тэр утгаараа Йов өөрийнхөө тэр үйлдэлийг далдлах гээд бодож байгаа энэ хөнгөн бодол нь маш аюултай гэдгийг сануулж өгч байна. 그래서 교회에서 그런 일이 생길 경우에는 일 잘한 걸 가지고 칭찬하기 전에 그 잘못한 것을 고치도록 잘 이렇게 인도할 필요가 있다라는 거예요. Бид нэр чуулган дээр ч гэсэндээ хэн нэгэн буруу зүйл хийгээд дараад нь тэр өөрийнх нь үйлдэлээр нь ч юм уу те тэр нь сайн болох үед за гэж цаашаагаас өмнө эхний ял чинь урдных нь хийсэн үйлдэлүүдийг бид нэр эргэн санаад тэрэн дээр нь заавал нэг одоо сануулж өгөх хэрэгтэй. засах дээр анхаарах хэрэгтэй. 네, 그래서 뭐 지금 질문에 대답하신 분은 틀렸다기보다는 누가 봐도
그렇게 볼 수 있는 그 정확한 사실을 말한 거는 답은 맞긴 맞아요. Тэгээ сая Ганбаатарх болохоор угаасаа яг бодит байдлаар харах юм бол тий Ганбаатархын хариулт зөв байсан. 제가 질문에 다 정답만 말하시면 제가 강의할 필요가 없겠죠. Мгм. За тэгээд мэдээч хэрэг за цааш нь харин харах юм бол яах вэ гэхээр 그 다음에 여덟 번째 제목입니다. за одоо хэдүүлээ нөө 7-гийн 7 дугаар сэдв ингээд дуусж байгаа. 8 дугаар сэдвээр орчихно. 다윗을 돕는 신하들. За 8 дугаар сэдв болохоор Давидэд тусалсан албацсан үлдгэсэн сэдв байна. 23절부터 26절이고요. За 23-аас 26. 23절부터 26절까지 좀 읽어 주십시오. За 23-аас 26 уншиж байна. Йоб Израилийн бүх цэргийн удирдагч болвоо. Ехоядагийн хүүхэн Беная Кирэдчүүдийн мөн Пеледчүүдийн удирдагч байлаа. Адорам албадлагын ажил хянагч Ахилуудын хүүхэн Ехошафат бичээч Шива Гүш Задок Абиатар нар тахилч Яар хүн Ира Давидын тахилч байваа. 아멘. 다윗을 돕는 신하들의 그 직분과 이름이 나옵니다. За энэ дээр болохоор чинь Давидын одоо эргэн тойронд байгаа түүний туслахуудын нэрсүүд болон тэдгээрийн ажил үйлчлүүдийн талаар гарч байна. 근데 다윗의 신하에 대한 언급은 앞에 또 기록된 구절이 있어요. За тэгээд тэрний өмнө дахиад бас нэг хэсэг гарч байна. 그것은 사무엘하 8장 16절부터 또 기록되어 있습니다. За тэр болохоор 18 дугаар ишлэл биш 2 дугаар Самуэль 8:16 дугаараас нэг үйл явдал гарч байгаа. 8장 16절부터 18절까지 누가 좀 읽어 주십시오. Самуэл하 8장 16절부터 18절 같이 말씀이죠. 예. Манайхнаас нэг нь 2 дугаар Самуэль 8 дугаар бүлгийн 16-аас 18-ыг уншчихв. 8 дугаар бүлгийн 16-аас 18. За 16-аас Зерүүгийн хүү Йоб цэргийн жанжин Ахилуудын хүү Йехошафат бичээч Ахитобын хүү Задок болон Абитарын хүү Ахимелех нар дахилж Сириак хэрэг хөтлөгч Неходиягийн хүү Биньян Кирэдчүүд болон Пеледчүүдийн захирагч Давидын хөвгүүд зөвлөх сайдууд болов. 아멘. 여기에 보면은 좀 이름이 바뀐 사람이 있고 이름이 그대로 또 똑같이 기록되는 사람이 있어요. За энэ хоёрыг харах юм бол энэ дээр нөгөө нэг урд нь томилж ирсэн томилгоо одоо дараа шинээр томилсон томилгоо хоёр өштэй тийм ээ. Эндээс харах юм бол зарим хүмүүсийн нэр нь тэр чигээр байгаа. Хэвээр харин зарим хүмүүсийн нэр нь өөрчлөгдсөн байгаа. 이름이 없는 사람은 하나님 앞에 합당치 못한 그런 일로 인해서 이렇게 좀 중심에서 밀려났다라는 의미가 있고요. За энэ дээр мэдээж хэрэг нэр нь магадгүй солигдоод байхгүй байгаа хүмүүс нь болохоор чинь эзний өмнө те тодорхой хэмжээний ямар нэгэн үйлдэлээсээ болоод энэ ажлаас хасагдсан хүмүүс байгаа. 이름이 새로 기록되어 있는 사람은 이렇게 새롭게 등용된 그 좋은 믿음과 또 지혜가 있기 때문에 새롭게 등용됐다라는 의미가 있고 새롭게 이제 임명됐다라는 의미가 있고요. Харин нэр нь шинээр бичигдсэн хүмүүс нь болохоор чинь мэдээж хэрэг те Давидын эзний өмнө хэрэглэгдэхүйцээр те дахин шинээр босгогдсон хүмүүс бид нэр бол тэгж ярьдаг те шинээр хүн босглоо гэдэг тийм хүмүүс байгаа. 이름이 그대로 이어지는 것은 그때나 지금이나 그 직분을 잘 감당했다라는 의미가 있는 거죠. Тэгээ харин нэр нь тэр чигээр хэвээр байгаа хүмүүс гэх юм бол тэр хүн өмнө нь одоо ч гэсэндээ тийм яг байр суурин дээрээ зохистойгоор зогсож байсан хүмүүс байна гэсэн үг байна. 특별히 제사장들은 잘 그 직분을 감당했기 때문에 이름이 계속 이어져서 기록되어 있습니다. За ялангуяа энэ дээр харах юм бол тахилч нар юунууд нь вэ тийм ээ
Нэрүүд нь тэр чигээрээ ингэ байж байгаа. 8장에는 다윗의 아들들이 다윗의 대신이 됐다고 그랬어요. За энэ дэр 8 дугаар бүлэгдийн сүүлээс харах юм бол Давидын хүүгүүд нь зөвлөх сайдууд болсон гэж харсан. 근데 여기 지금 우리 읽은 본문에는 한 사람만이 여기 지금 대신이라고 그렇게 기록이 되어 있습니다. Харин тэгэхээр 20 дугаар бүлгийг харах юм бол Давидын зөвлөхөр нэг л хүн байгаа гэж харж байна. 그러니까 다윗에게 이렇게 좋은 충고를 해주는 그런 사람이라는 그 뜻입니다. За тэгэхээр эндээс харах юм бол Давид те хүмүүсээ тодорхой хэмжээгээр шинээр томилсон гэсэн те дахиж шинээр томилоод ялгаж тавьсан гэсэн. 원래 의미는 그 제사장이라는 뜻인데 제사장의 직무라기보다는 조언하고 충고하는 그런 역할을 한다라는 거죠. За тэгэхээр энэ дээр болохоор энэ Ира гэдэг хүн байсан те тэрийг болохоор энэ чи тахилч гэж бичсэн. Гэхдээ энэ тахилч гэж байгаа боловч зөвлөх гэсэн утгаар гарч ирж байгаа гэсэн. Өөрт Давид өөртөө нэг л зөвлөгчтэй болсон байна. 시간이 지금 지나서 10분 쉬었다가 계속 하도록 하겠습니다. За хэдүүлээ 10 минут амарчаа тэгээ дахиад оръё. 다윗을 돕는 그 신하들에 대해서 설명을 더 할 건데요. Хэдүүлээ одоо Давидын төшөмлөлтийн талаар үзэж байгаа тийм. 여기 마지막 절에 이 끝부분에 다윗의 대신이라는 말이 뭐로 어떻게 돼 있습니까? 몽골어 성경에는요. 대신에 대해서요. 예. 뭐랄까요? 조언을 주는 사람? 조언을 주는 사람이요. 예. 네. 이게 이제 코헨이라는 말이 이제 제사장이라는 말인데요. 코헨이? 예, 코헨이란 말이 제사장이란 말인데 이미 아비의 아들과 사독이 제사장이라고 위에 기록이 돼 있어요. 자, 인데 harахад 우선 지금 20장으로부터 말씀하시는 건가요? 그렇죠. 지금 아직 읽은 그 내용 설명 계속하는 겁니다. 아까 그럼 사무엘하 8장으로부터 말씀하시는 건지 아니면 20장을 보시고 말씀하시는 건지? 지금 20장 저희 끝부분 20장. 예. 네. 20장. 예. За одоо хэдүүлээ 20 дугаар 23-аас 25 дээр явж байгаа шүү дээ, тий? 근데 앞에 8장에는 다윗의 아들들이 대신이었다고 말이 돼 있어요. 네. 자, энэ сая 2 дугаар Самуэль 8 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа агуулгыг харах юм бол Давидын зөвлөх нь болохоор хүүгүүднээс ингэж гарч байгаа. 근데 이 본문에는 저기 한 사람으로 이름이 바뀌었습니다. Гэхдээ харин 2 дугаар Самуэль 20 дугаар бүлгийг харах юм бол нэг л хүн болж өөрсөн байгаа түн зөвлөх нь. 그것은 다윗의 아들들이 그 역할을 잘 못했다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол Давид өөрийнхөө хүүгүүдийг зөвлөх байхаас нь болиулсан байгаа шүү дээ, тий? 다윗은 아들로부터 뭔가 도움을 받기를 원했지만 아버지에게 도움을 주지 못했습니다. Яа, Давид бол эхэндээ магадгүй зөвлөхөө хүүгүүдээр болгосон гэдэг чинь өөрийнхөө хүүгүүдээс тусламж авахыг хүссэн юм шиг байна. Гэхдээ тэрээр дараад нь тэрийг болиулсан байж байгаа, тий? 그리고 가장 위의 아들들이 죽었기 때문에 이제 나머지 아들들은 그 역할을 감당할 수가 없게 된 거예요. Магадгүй түүний урд нь байсан тэр том хөвгүүд нь бүгд ингээд одоо алагдсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэрнээс хойшоо тэдгээрийг орлох хүмүүс бас байхгүй байсан бол л тэ. 그래서 근데 그대로 직분을 이어간 사람이 여기 요압이 있어요. За тэгвэл дараад нь энэ дээр харах юм бол бас өөрийнхөө байр суурийг тэр чигээр нь хадгалсан хүн гэх юм бол Йоаб гарч ирж байгаа. 왕의 뜻에 맞는 자는 직분을 유지하고 왕의 뜻에 맞지 않는 자는 직분을 유지할 수가 없는 거죠. За тэгээ ер нь бол хүн одоо өөрийнхөө байр суурийг хадгалахын тулд эхлээд хаанд таалагдах хэрэгтэй тийм. Хаанд таалагдчихэж байр сууриа эзлэн зөв одоо хадгалж үлдэнэ. 근데 요압만큼은 왕의 뜻에 의해서 직분을 이어간 것이 아니고
자기 방법과 자기의 노력으로 직분을 이어갔다라는 의미가 여기에 담겨 있는 겁니다. За гэхдээ Йовын хувьд болохоор чинь яг нэг хаанд таалагдаад хаан түүний сонгосон гэхээс илүүгээр Йов өөрийнхөө төлөө үйлдэлсэн байгаа тийм. 하나님께서 인정하시는 그런 그 직분의 이어짐이 아니었다라는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл Бурханы таалалт байсан одоо тэр хүн нь бол Йов биш байсан боловч тэрээр тэгсэн ч гэсэндээ энэ байр суурин дээр байсан гэсэн үг байна. 그런 보이지 않는 설명이 이 구절 안에 들어있는 겁니다. Тэгэхээр энэ дээр болохоор тийм одоо эхний ээлжинд нэг Йов Израилийн бүсрийн жанжин өдөртөгч болов гэсэн энэ үгэн дотор бол тийм агуулга явж байгаа гэсэн үг байна. 그리고 Энэ таалал нь биш гэсэн чинь тэр байгаа гэсэн. 요압의 이름 옆에 여호야다의 아들 분하야가 이름이 또 기록되어 있습니다. За тэгээ Йовын дээр дараа болохоор Йехоядагийн хүүгүн Биняя гэж гарч ирж байгаа. 이 이름이 기록되어 있는 이유는 요압은 합당치 못한 자로 그렇게 하나님 앞에 판단받고 그 분하야를 뒤를 이어서 그 자리를 있게 하신다라는 의미가 있는 거죠. За тэгээ энд болохоор Йовын хувьд болохоор эзний яг бүслийн дагуу хүн биш байсан боловч түүний аяг дараалаад Биная гэж орж ирж байгаа нь болохоор түүний өвийг нь залгамжлах хүн буюу түүний араас орж ирэх хүн гэж ингэ бичигдсэн гэсэн үг байна. 그래서 이제 다윗의 가정과 관계된 일은 이제 여기서 이제 그 마무리가 되고 이제 다음 장은 또 다른 일이 여기 기록되어 있습니다. За тэгээ одоо Давидтай холбоотой агуулга болохоор энэ 2 дугаар Самуэль 20 дугаар бүлэг ингэ дуусч байгаа. Үүний дараа дахиад шинэ агуулга орж ирж байна. 사울의 가문에 관한 일로 내용이 이렇게 바뀌어지게 됩니다. За тэгээ 21 дугаар бүлгээс ахуулаад Саултай холбоотой зүйлсүүд гарч ирж байгаа. 21장 들어갈 거고요. 21 дугаар бүлэг рүү орж ийн гэлээ. 핵심 교훈은 기근 때문에 다윗이 한 일. За 21 дугаар бүлгийн үндсэн нөгөө одоо гарчиг гэж байгаа тийм ээ. За гарчиг нь харах юм бол за юунаас болоод өрсөлдөнгөөс болоод Давидын хийсэн зүйл гэсэн гарчиг байна. 거기에 가로를 치고요. 가로를 하고 사울의 악행에 대한 보응. За энэ дээр болохоор одоо нэг дэд сэдв болж юу ч хэлээрээ Саулын хийсэн буруу үйлдэлийг одоо залруулсан гэсэн гарчиг байна. 이제 첫 번째 큰 제목입니다. нэгдүгээр сэдв рүү орлоо гэлээ. 3년 동안 기근이 이어진 이유. За нэгдүгээр сэдв болохоор үлсгэлэн 3 жилийн турш үргэлжилсэн шалтгаан. 1절과 2절입니다. За 21-ийн 1-2 дугаар эшлэл байна. 21장 1절과 2절 읽어 주십시오. За 21-ийн 1-2-ыг уншлаа. Давидын үед 3 жил дараалан өлсгөлэн болсонд Давид эзний оршихыг хэлвэ. Тэгэхэд эзэн энэ нэг Гибеон хүмүүсийг алсан Саул болон түүний цуст гэрээс болсон юм аа гэв. Тэгээд хаан Гибеончуудад дуудан тэдэнтэй ярив. Гибеончууд Саулын хөвгүүд биш харин Аморичуудаас үлдсэн хүмүүс бөгөөд Израилийн хөвгүүд тэдэнд андгаалсан боловч Саул Израильчууд болон Юдачуудад таалагдахын тулд тэднийг устгахаар ирмэлзэж байв. Тэгээд Давид Гибеон хүмүүст би та нарын төлөө юу хийх ёстой вэ? Би ямар эвлэрүүлэл хийвэл та нар эзний өвийг өрөөж болох вэ гэхэд. Амен. 아멘. 다윗의 통치 기간에는 나라가 전체적으로 평안하고 모든 것에 부족함이 없었습니다. Урд нь Давид хааныг одоо хаанчилж явах үед нь улс орон харьцангуй тайван ямар нэгэн асуудал бол гарахгүй байсан. 그러는 가운데 어느 때에는 3년 동안 기근이 이어진 때가 있었다는 거예요. Гэхдээ энэ удаа яасан гэхээр 3 жилийн турш өлсгөлэн болсон гэсэн тийм. 도중에 중간에 끊어진 3년이 아니고 계속 이어지는
계속 3년 동안 이어진 그 기근이라는 건데요. Тэгээ энэ 3 жилийн үлсгэлэн гэдэг нь болохоор дунд нь болж байгаа яасан биш 3 жилийн турш тасралтгүй болсон үлсгэлэн гэсэн үг тийм. 기근이 1년만 있어도 큰 고통을 받을 건데 3년이나 기근이 계속된다는 것은 굉장한 백성들이 고통을 받은 거죠. Тэгээ үлсгэлэн гэдэг зүйл яг хөө 1 жил байвал бас чиж ингээд тестч болох ч гэсэндээ 3 жилийн турш ингээд тасралтгүй үргэлжлэнэ гэдэг бол бас тэсгэд бэрх зүйл байгаа тийм. 다윗은 모든 문제를 하나님 앞에 답을 얻고 해결을 받았기 때문에 이 문제도 하나님께 기도했습니다. Тэгээ Давидын хувьд болохоор альва нэг асуудал гарах үед эзэн рүү хандаж ирсэн тийм. Энэ удаа ч гэсэндээ бас эзэн рүү хандаад шалтгааныг нь асуусан байна. 그러니까 하나님께서 그 이유를 정확하게 알려주신 거예요. Тэгээ эзэн бурхан түүний шалтгааныг нь тодорхойгоор мэдүүлж өгсөн тийм. 알려주셨다라는 것은 그 알려주신 대로 문제를 처리하라는 것이고 Ингээ эзэн бурхан Давидэд мэдүүлж өгсөн гэж байгаа нь мэдүүлсэн юм чинь тэрний дагуу үйлдэлсэн бас мессеж байгаа. 그래서 그걸 해결받으라는 거죠. Тийм учраас тэр ингээ зохицуулаарай. Одоо юуг нь мэдүүлсэн учраас тэр асуудлыг шийдэх асуудал байгаа тийм. 어떤 일이 발생하면 그 일에는 반드시 원인이 있습니다. Ямар нэгэн одоо асуудал үүслэх гэх юм бол тэр асуудлын цаана заавал шалтгаан байдаг. 한국 속담에 불 떼지 않은 굴뚝에는 연기가 나지 않는다라는 속담이 있어요. Тэгээ Солонгос бас нэг ийм зүүр үг гэдэг гинэ аль төллөөгөө цуухнаас утаа гарахгүй гэдэг. 그러니까 원인이 없는 결과는 없다라는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ болохоор шалтгаан байхгүй бол үр дүн байхгүй. Тэ заавал учир шалтгаантай божиж асуудал үүсдэгэ гэдэг хэлж байна. 여호수아 때 전쟁에서 패한 일이 아이성 전쟁에서 패한 일이 있었지 않습니까? За тэгээд Йошуа дээр ч гэсэндээ бас Йошуагийн үед ч гэсэн дайн дээр бас тийм асуудал гарч ирсэн тий. 뭐 전쟁은 이기기도 하고 패하기도 하는 거니까 어떻게 하다 그냥 패했지 하고 말았을까요? Тэгээд зарим тохиолдолд дайн ялаа, зарим нь ялагдаад ингэжсэн. 그 이유가 무엇인지를 여호수아는 알려고 했고 하나님은 가르쳐 주셨어요. Гэтэ одоо тий ялагдаж байгаа үед нь ч юм уу тий заавал бурхан руу очиж асууж гэсэн Йошуа тий яагаад гээ асуулт бурхан тэрийг танд хэлж өгчсэн ийм учраас чи ялагдсан гэдэг. 그 원인을 처리하지 않으면 원인을 제거하지 않으면 그 결코 너는 승리하지 못할 것이다 그렇게 말씀을 하신 거예요. Тэгээ бурхан юу гэсэн хэлэхээр би тэр шалтгаанууд нь хэлж өгөөд хэрвээ чи энэ асуудлыг шийдэхгүй бол чамд ялалт гэж захиж байхгүй гэдэг танд сануулж ирсэн. 기근의 원인은 사울 왕의 잘못 행한 일 때문입니다. За энэ удаагийн одоо 3 жилийн турш болсон үлсгэлэнгийн гол шалтгаан нь болохоор Саул хаан байсан тийм. Саулын буруу үйлдэл байсан. 그것은 부주의한 사람을 죄 없는 사람을 죽인 억울하게 만든 일이 있었다는 거죠. Тэр ямар асуудал байсан гэхээр гэмгүй хүмүүсийг Саулан алсан байж байна тийм. 사람을 억울하게 만들면 그건 하나님이 진노하시는 일입니다. Тэгээ хүмүүсийг гомдоовол эзэн тэр хүний өмнөөс өшөөг нь авдаг. 그래서 그 일 당한 사람은 아무것도 할 수 없다고 해도 하나님께서 그 일을 보복하십니다. Тэгээ магадгүй тэр нөгөө нэг тэгээ гомдсон тэр гомдогдсон хүн нь хүчгүй сул дорой буцаагаад хариу авч чадахгүй юм шиг харагдаж магадгүй. Гэхдээ бурхан хариуг нь авдаг. 하늘을 닫아 비가 오지 않게 하는 일을 하셔서라도 하나님은 그 억울함을 반드시 보복해 주시는 하나님이신 거예요. Бидний бурхан бол тэр асуудлыг шийдэхин тулд тэр гомдлыг тайлахын тулд тэр заавал үйлддэг бурхан байгаа. 우리가 사람을 억울하게 하면 하나님과 원수가 되는 일을 하는 겁니다. Бид нэр хэн нэг хүнийг гомдоох юм бол бурхантай өөрийгөө өстөн болгож байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. 또 사람을 기쁘게 해주면 하나님께 신세를 지는 것과 같은 하나님께 받을 것이 생기게 되는 거예요.
Харин эсвэргээрээ хүмүүст сайныг үлдэх юм бол тэгээ эзнээс цаашаал авах тэр одоо үйлдэлийг хийсэн гэж бодох юм. 그럼 사울이 지금 누구를 죽였다는 겁니까? За тэгвэл энэ дээр харах юм бол Саул хаан хэнийг алсан гэсэн бэ? 기브온 성읍 사람들을 죽였다는 건데요. Энэ дээр Гибеоны хотын хүмүүсийг алсан гэсэн тийм. 기브온 성읍 사람들은 결코 죽이면 안 되는 사람들입니다. Тэгээ Гибеоныхан болохоор Гибеон хотынхныг бол алах ёсгүй байсан. 이스라엘 사람들이 아닌 원래 가나안 족속이었던 겁니다. Энэ Гибеон хүмүүс болохоор чинь Израиль хүмүүс ч биш байсан. Тэгээ тэд нар бол маш тийм ядуу тийм үндэстэн байсан. 근데 여호수아 9장에 그들이 살기 위한 정말 그 간절한 노력을 했어요. Тэгээ Йошуа номны 9-р бүлгийг харах юм бол энэ Гибеончууд амьд үлдэхийн тулд Израильчууд дээр ингээд нэг арга авчирдаг тийм аргатай ирдэг. 그들을 죽이지 않기로 하나님 앞에 맹세를 했습니다. Тэгээ Йошуа болохоор Йошуалан Израильчууд тэднийг алахгүй гэдэг тангарыг Бурхны өмнө тавьсан байдаг. 하나님 앞에 한 맹세는 반드시 지켜야 하는 것이고요. Тэгээ эзэн Бурхны өмнө тавьсан ингээд гаргасан амлалтууд гэдэг бол заавал биелүүлэх ёстой амлалт байдаг. 하나님께서 그들을 보호하시고 인정해 주신 거예요. Тэгээ Бурхан харин тэр амлалтанда бүрхийг нь одоо Бурхан хүлээж зөвшөөрдөг тийм. 근데 사울 왕은 단 한 가지 이유만을 가지고 그들을 죽였어요. Тэгээ Саул болохоор нэг шалтгаанаар тэднийг алсан гэсэн. 이스라엘 족속이 아니고 가나안 족속이라는 이유로. Тэднийг болохоор Гибеончууд ямар шалтгаанаар алсан гэхээр тэд нар бол Израильчууд биш юм чинь гэдэг ингээ алсан. 혈통적으로는 분명히 이스라엘 족속이 아니죠. Тэгээ тэд нар яхаарахгүй нөгөө цусны төрлийн хувьд бол Израиль хүмүүс биш байсан. 그러나 영적으로는 이스라엘 백성들 가운데 들어온 사람들입니다. Гэхдээ тэд нар болохоор сүнслэг хувьд болохоор амлалтын дагуу Израилийн дунд орших ёстой үндэстэн болсон байсан. 하나님께서 그들을 자기 백성으로 받아주신 사람들이에요. Тэгээ Бурхан тэднийг өөрийнхөө ард түмэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн ийм хүмүүс байсан. 다른 가나안 족속들이 그 기브온을 공격할 때 하나님께서 여호수아로 하여금 그들을 돕게 하셨습니다. Тэгээ тийм учраас Бурхан урд нь бас нэг Гибеончууд руу өөр Канаанчууд дайрах үед Бурхан Йошуагаар дамжуулаад тэднийг бас хамгаалж аварч исэн тохиолдол байна. 근데 그런 하나님이 인정하셨다라는 것을 생각지 않고 혈통만 가지고 생각을 한 거죠. За тэгээд энэ Саул болохоор Бурхан энэ Гибеончуудыг онцгойлон авч үзчихсэн байж гэж бодлохгүйгээр зүгээр л энэ бол бидний манай Израиль үндэстэн биш гэдэг үднэс алдсан байна. 성경을 정확히 알지 못하고 자기 생각대로 하는 일들은 굉장한 큰 피해를 가져오는 일이 됩니다. Нэг үгээр хэлэх юм бол Саул болохоор Библийн талаарх тэр өнгөрсөн түүхүүдийг сайн мэдэхгүй байсан. Тэгээ өөрийнхөө бодлоор үйлдэснээсээ болоод буруудсан баг. 이 기브온 성읍 사람들의 후손들은 죽으면서 굉장히 억울한 마음을 가지고 죽었겠죠. Энэ Гибеоны нас орсон хүмүүстэй маш гомдол тээж нас орсон байгаа. 하나님께 기도하고 하나님께 모든 걸 맡기고 그러고 죽었을 겁니다. Тэд нар магадгүй нас орохдоо эзэн рүү хашгирсан байх бидний энэ гомдлыг тайлбарлах гэдэг ч юм уу эзэн тандаа залбирсан байх. 그들은 하나님의 품으로 갔지만 그들을 죽게 한 그 죄에 대해서는 하나님께서 반드시 징벌하시는 겁니다. Тэд нар магадгүй одоо яг тэр үед байсан хүмүүс бүгдээр нас ороод нас орсон байх гэхдээ Бурхан тэдний талаарх өшөө авах талаар мартаагүй байсан. 기근은 하나님의 율법을 어긴 거에 대한 엄중한 심판의 도구입니다. За энэ өлсгөлэн гэдэг зүйл болохоор чинь 3 жил болсон гэж байна тийм. Энэ өлсгөлэн гэдэг зүйл болохоор эзэн Бурханы цахилгын нэгэн төрөл болдог. 그래서 그 피해 당한 사람들이 억울한 것만큼
하나님의 진노하심도 컸다라는 거죠. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэр нас барахтаа гомдол тэжсэн хүмүүсийн зовлон нь тэр хэмжээний 3 жилийн турш үргэлжлэн болох хэмжээний их байсан гэсэн үг. 엘리야 때도 3년 6개월 동안에 비가 안 오는 때가 있었습니다. Тэгээ Илиягийн үед ч гэсэн бас нэг 3 жил 6 сарын турш бороо ороогүй үе байгаа. 그때 이스라엘 백성들의 죄에 대한 하나님의 진노가 컸었죠. Тэгээ тэр үед болохоор яасан гэхээр Израильчууд эзний үнэхээр хорон муу байсан учраас бурхан 3 жил 6 сар ингээд бороо оруулаагүй гэсэн. 이 3년이라는 기간이 의미하는 바가 반드시 있습니다. Тэгэхээр энэ 3 жил гэдэг энэ тоо маш утга учиртай гэсэн байгаа. 3이라는 숫자가 성경에 기록될 때는 반드시 하나님께서 어떤 일을 하셨다라는 의미가 거기에 담겨 있습니다. За энэ 3 гэсэн тоонуудыг ингээд Библиэлд тэмдэглэснүүдийг харах юм бол бурхан заавал өөрийнхөө альва нэг үсийг гүйцэлдүүлэхдээ энэ тоог ашигладаг байгаа 3-ын тоог. 그러니까 이 기근은 우연히 일어난 일이 아니고 하나님께서 일어나게 한 일이라는 것을 그 후대 우리에게 알려주시는 그런 내용이죠. Тэгээ энэ 3 жилийн тухай өсвөлэн гарсан гэдэг нь болохоор тэр тооны утгаараач тэр энэ зүгээр нэг болсон өсвөлэн биш харин бурхан энэ өсвөлэн ингээд заавал тогтоосон гэсэн энэ одоо агуулгыг биднэрт мэдүүлж байна. 그래서 다윗은 이 문제의 원인을 알게 됐기 때문에 해결 방법을 찾아야만 됐던 겁니다. За тэгээ Давид хаан харин энэ одоо өсвөлэнгийн утга учирыг ойлгоцсон учраас энэнийг залруулах гэдэг ингээд хичээж байгаа. 두 번째 큰 제목 두 번째요. За хоёр дахь сэдвээр орж байна. 피해자들이 원하는 것을 물어봄. За тэгээд хоёр дахь сэдвийн галч нь болохоор охиногчдоос юу хүсэж байгааг нь асуусан нь. 3절이고요. 3 дугаар ишлэл байгаа. 3절 한 절만 읽어 주십시오. 3 дугаар ишлэлийг уншиж байна. Тэгээд Давид Гибеон хүмүүст би та нарын төлөө юу хийх ёстой вэ? Би ямар эвлэрүүлэл хийвэл та нар эзний өвийг өрөөж болох вэ гэхэд. 아멘. 기브온 사람들의 그 맺힌 마음의 억울함과 원한 때문에 하나님께서 이 징벌을 지금 하시는 거기 때문에요. Тэгээд бурхан энэ өсвөлэн гэдэг энэ шийдвэрлийг энэ Гибеончудаас болоод явуулсан байсан тийм байсан болохоор 그들의 억울함을 풀어주기 위해서는 그들이 뭘 원하는지를 알아야 합니다. тэгэхээр тийм учраас тэднэр буцаад эзэн рүү хандаа гомдлон тайлагдсан гэдгийг мэдүүлэхийн тулд тэрийг заавал тайлах хэрэгтэй байгаа даа 그래서 그들의 억울한 마음이 풀어질 때 하나님의 징벌도 풀어지는 겁니다. Тэснэр магадгүй Гибеон хүмүүсийг гомдол тайлагдах үед тэр үед одоо эзнээс өгдөж байгаа шийтгэл гэсэн зогсно гэсэн үг. 사람의 마음을 억울하게 만들면 거기에 대한 보응을 자기가 반드시 받는 것이고요. Бид нар хүнийг ямар нэгэн байдлаар гомдоох ч юм уу тэгэх юм бол тэрнийхээ хариу төлөөс заавал авна. 그들의 마음이 풀어지기 전까지는 그 보응받는 것이 중단되지 않겠죠. Тэгээ харин яг үгээр тэр гомдоосон хүмүүсийн сэтгэлийг гомдлын тайлж байж гэмээн асуудлуудаас ингээд мултарч чадна. 우리가 의도적으로나 아니면은 의도하지 않고 누군가를 억울하게 했으면 즉시로 최대한 빨리 그것을 해결해야 됩니다. Бид нэр ямар нэгэн байдлаар санаатай ч юм уу санаагүй ч гэж хамаагүй хин нэг хүнийг гомдоосон гэвэл урдхан шиг тэр гомдлыг тайлах хэрэгтэй. 시간을 끌면 자기에게 오는 어려움이 더 많겠죠. цаг нөхцөөгөө байх тусам одоо нэг бид нар дээр ирэх одоо хэцүү зүйлсүүд нэмэгдээд л байх болно. 또 반대로 다른 사람에게 좋은 걸 줌으로 감사한 마음을 가지게 하면 거기에 대한 좋은 선한 보답도 우리가 하나님께 받는 것입니다. Бид эсрэгээрээ тийм ээ одоо эсрэгээрээ яах вэ гэхээр бид мөн бусдад одоо талархах хэмжээний зүйлсүүдийг хийж өгөх юм бол тэр хэмжээгээрээ бас эзнээс тий шагнал нь бас ирэхэл болно урамшуул. 선이든 악이든
남에게 한 것을 내가 하나님께 받기 때문에 우리는 다른 사람에게 조금도 불편함이나 억울함을 그걸 얻게 해서는 안 됩니다. Бид нэр зөвөгч бай, сайн ч бай, муу ч бай те ямар ч зүйлийг хүнд хандаад те хийхгүй байх хэрэгтэй. Ер нь 하나님은 힘 없는 자의 부르짖음을 들으십니다. тэгээ бидний бурхан бол хүчгүй нэгний хашгирааны сонсдог нэгэн ба. 그들이 부르짖는 호소하는 소리를 하나님은 들으셔요. Тэгээ бидний одоо тэр хүмүүсийн те өстөж их нэг шивнж байгаа тэр дуугч гэсэн бидний бурхан сонсдог. 또 하나님은 우리 각자의 하나님께 부르짖는 소리를 하나님은 반드시 들으십니다. Мөн бурхан бид нэр дор бүрнээ яг өөртөө таач гэсэн бас хашгирахтаа шивнж байгаа тэр шивнэгч гэсэн бурхан сонсно. 그래서 내 힘으로 할 수 없는 문제를 우리가 그걸 할 수 없는 일이라면 하나님께만 부르짖으면 하나님께서 그 문제를 하나님께서 해결해 주신다는 거죠. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө магадгүй одоо шийдэж чадахгүй тийм асуудал байж болно шүү дээ, тий. Гэтэ бурхан руу хашгирах үед бурхан заавал шийдэж өгдөг. 아멘. 누가복음 18장 6절부터 8절까지의 말씀을 보시면은요. Луг номны 18-ийн 6-аас 8-ыг харах юм бол 어떤 재판관이 사람을 귀히 여기지 않고 가벼이 대하는 그런 재판관이 있었다고 그랬어요. за тэгэхээр тэрэн дээр харах юм бол тийч тий нэгэн одоо шүүгчийн талаар гарч байгаа бурхнаас чимээдэггүй хүмүүсийг ч хүндэлдэггүй нэг шүүгч талаар гарч байгаа. 근데 어떤 힘없는 여인이 억울한 일 당한 것을 그 재판관에게 호소를 해도 그 재판관은 들어줄 마음이 없는 겁니다. Нэгэн хүчгүй эмэгтэй тэрэн дээр очиж нэг намайг ингээ өмгөөлж өгөөч гэдэг гуйж байгаа. Гэтэ тэр ингээ ямар ч сонсох бодлого байдаг. 근데 늘 자꾸 찾아와서 호소하니까 귀찮아서 그 소리 듣기가 싫어서 그걸 해결해 줬다고 하지 않았습니까? Тэгээ тэрэн дээр болохоор тэгтээ тэр эмэгтэй өдөр шөнөгүй гүрч ирээд намайг ингээ өмгөөлж өгөөч гэдэг ах юм бол тэр хүн хүсээд өмгөөлөхгүй ч гэсэндээ тэр байн гэрж байгаа байдлаас нь болоод өмгөөлнө штэ гэж хэлдэг тий. 사랑이 없는 재판관도 늘 부르짖는 소리는 싫어서 들어주는데 우리 하나님이 들어주지 않으시겠는가 그 말씀이죠. Тэгээ бурхан тэн дээр юу гэсэн гэхээр дотроо ямар ч хайрын сэтгэлгүй ч гэсэндээ хүн өөрлөө байн гандаад байх үед тэр хүний хүслийг ингээд нөгөө гүйцэлдэхин тулд сонсож өгч байгаа бол чамд хайртай эзэн бурхан тийх тусмаа чамайг ингээ өмгөөлнө штэ гэж ингээ хэлдэг. 사랑이 많으신 하나님께서 사랑하시는 성도가 부르짖는 그 소리를 듣고 오래 참으실 수 없다라는 거죠. Тэгэхээр бид нэр тийч болохоор бидэн дээр тайртай бурхан бид нарыг удаан хугацаанд ингээ хүлээлгдэггүй тий заавал туслах болно гэдгийг сануулж гисэн. 그러니까 하나님께 부르짖기만 한다면 억울한 일도 없고 또 분한 일도 없는 겁니다. Бид нэр бурхан руу хандаад хашгирах юм бол тэгээ гомдох зүйл болон уур хөлнтэй зүйлүүдээс хол байх болно гэж хэлж гисэн. 시편 68편 5절에 За дуулал 68-ийн 5-ыг харах юм бол 거기에 하나님은 고아의 아버지이시고 과부의 재판장이시라고 기록되어 있어요. за тэн дээр харах юм бол дуулал 68-ийн 5 дээр бидний бурхан бол зөвхт нэгний аав гэсэн эцэг гэсэн агуулга байгаа. 연약한 자를 돌보시고 연약한 자를 위해서 옳은 판단을 내리시는 분이시라는 뜻이죠. Тэр болохоор чинь бидний бурхан бол юу сул дорой нэгнийг те өмгөөлөгч гэдгийг мэдэж болно. 여기 다윗도 그런 일을 하시는 하나님의 입장에서 억울함을 풀어주기 위해서 이렇게 물어본 겁니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол эцэн бурхан маань бидний одоо гомдлыг тайлахын төлөө одоо энэ агуулгыг харах юм бол Давид тэр Гибеон дээр очингуудаа тэр хүмүүсийн гомдлыг тайлахын тулд юу хийвэл зүгээр вэ гэдээ асуусан гэсэн тийм. 세 번째 제목입니다. За 3-р зүйл орлоо. 사울의 자손 7을
내어주기를 구함. Аа. За тэгээд тэд нар юу гэсэн лээ 3 дугаар сэдвийн гарчсан болохоор Саулын удмаас 7 хүнийг өгөөч гэж хүссэн нь. 좀 짧게 하면 사울의 자손 7을 구함 이렇게 하면 되고요. Тэгээд Саулын удмын 7 хүнийг авчраа гэж хүссэн. 4절부터 6절까지입니다. 4-аас 6 дугаар эшлэл байгаа. 4절부터 6절까지 읽어주십시오. За 4-өөс 6 уншлаа. Гибеончууд түнд Саул ба түүний гэрээс алтан мөнгө авах хэрэг бидэнд байхгүй. Мөн Израильд ч хэн нэгнийг алах бодол бидэнд алга гэхэд Давид би та нарын юу хүсснийг хийж өгөх болно гэв. Тэгэхэд тэд хаанд биднийг Израилийн газар нутгаас үлдээлгүй устгахаар төлөвлөж байсан хүнийх нь хувьд хөвгүүдээс нь 7 хүнийг бидэнд тушааж өгөх түн. Бид Гибеад эзний уулан дээр тэднийг дүүжлэн алах болно гэхэд хаан тэднийг та нарт өгөх болно гэв. 아멘. 지금 이 해결해야 할 이 문제는 그 당사자가 사울의 집과 기브온 사람들인데요. Одоо эндээс харах юм бол нөгөө энэ одоо гомдлыг тайлуулах хоёр хүмүүс чинь ямар хүмүүс юм гэнгүү талууд нь болохоор чинь Саулын гэрийнхэн болон Саулд тохирсон хүмүүс эдгээр хооронд байгаа тийм хүмүүс байсан. 이 양쪽 간의 문제는 은금, 그러니까 이 돈이나 물질로는 해결할 수 없는 일이라는 것을 말한 거죠. За тэгээд тэр хүмүүс юу гэсэн гэхээр энэ асуудал бол зүгээр алтан мөнгөөр ч юм уу тэгээд элд зүйлсээр шийдэгдэх зүйл биш ээ гэж хэлсэн. 목숨을 죽게 만든 일은 어떤 비용의 그 돈으로도 그것은 갚을 수 없는 겁니다. Тэгээд ямар нэгэн хин нэг хүний амийг авсан тийм одоо үйлдэлүүд нь буцаагаад зүгээр нэг мөнгөөр тэнийг буцаагаад хүн олгоор төлөх тийм агуулга биш үү? 사람이 육체의 목숨을 얼마로 계산할 수 있을까요? Хүн одоо тийм махбодын тэр амийг төлөөлөхийг бол хэдэн төгрөг төлөх вэ? 어떤 사람은 굉장히 많은 큰 액수를 말할 사람도 있을 겁니다. Магадгүй зарим хүмүүс маш том ингээд тоог хэлж болно л доо. Тэдэн тэр бомчууд юм уу те? 그러면 그 액수를 당신에게 줄 거니까 당신 죽겠소라고 물어보면은 거기 대해서 동의 안 하겠죠. Гэтэ буцаагаад нөгөө хүн рүү тэгвэл би тэр мөнгө чи өгөө. Тэгээ оронд нь чиний амийг авъя гэвэл амиа тэр мөнгөөр солих хүн байгаа болов. 세상에 있는 돈을 다 준다 할지라도 자기 목숨과는 바꿀 수가 없는 겁니다. Хүмүүс ер нь хүссэн бүх мөнгө чинь өгөө. Бүх агуулгыг чинь өгөө. Оронд нь чи амиа өгөө гэх юм бол энэ дэлхий дээр байгаа хэдэн ч төгрөг хүн солихгүй амиа. 그러니까 이 돈으로는 해결할 수 없는 지금 그런 문제라는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол эндээс аймаг гэдэг зүйл бол мөнгөөр шийдэгддэг юм биш ээ гэдэг мэдэж болно. 그래서 지금 설명한 이런 사실이 시편 49편에 그 내용이 그대로 적혀 있습니다. За саяны энэ одоо саяны тэр агуулга буюу амиа юугаар солихгүй гэсэн агуулга болохоор дуулал номны 49 дугаар бүлэг дээр байж байгаа. 시편 49편 7절부터 8절 적으시고요. За тэр болохоор дуулал 49-ийн 7-8 дээр байж байгаа. 거기에 한번 읽어보겠습니다. 한번. Хэн нэг уншиж өгөө дуулал 49-ийн 7-8. Дуулал 49-ийн 7-8 дахь эшлэл. За хэн нэгний амийн төлөөх зорилт үнэхээр байхгүй. Бурханд төлж чадах төлөөс гэж ч байхгүй. Учир нь амийн төлөөс нь үн цэнтэй. Түүнийг мөнхөд төлж баршвэ. 아멘. 돈을 바치는 걸 가지고는 그 형제의 생명을 돈을 주고 살 수가 없다라는 거죠. За эндээс дахиад яг хэлж чинь мөнгө гэдэг зүйл бол мөнгөөр амиг солидог юм биш ээ гэдэг хэлж өгсөн. 그러면 이 구절은 인간의 목숨이 왜
귀중한지가 그 이유가 설명되어 있습니다. За тэгэхээр бид нар эндээс бас харж болно те яагаад тэгвэл хүмүүс юу гэж хариулсан бэ? Зөв хариулт нь 어차피 다 죽는 거니까 조금 일찍 죽으면 어떻습니까? 라고 말할 수도 있겠죠. хүмүүс магадгүй те угаасаа өгөх юм чинь эрт өгчөө тэгээд наа мөнгө авчиа гэж магадгүй. 그 말이 틀린 이유는 우리의 짧은 인간의 목숨이 영원한 것을 결정짓기 때문입니다. Тэгэхээр бид нар харах юм бол бидний яг үнэндээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа энэ богинохон цаг хугацаа бол та ирээдүйд мөнхөд хаана очих вэ гэдэг чинь шийддэг тэр хугацаа. 영원한 영생의 생명을 얻을 기회를 주신 목숨이기 때문에 그래서 귀한 거죠. Тэгээ яагаад гэхээр тэр энэ богинохон гэдэг нь 50 60 жилийн энэ хугацаанд та мөнхийн тэр одоо шийдгэлд орох уу, мөнхийн амьдралд орох уу гэдэг шийддэг энэ богинохон энэ танд өгсөн хугацаа байгаа. Тэгэхээр энэ учраас энэ аим гэдэг чухал байгаа. 목숨을 빼앗는 일은 영원한 생명을 얻을 기회를 빼앗는 일이기 때문에 그래서 그것이 무서운 죄라는 겁니다. Тэгэхээр хүний амийг аавна гэдэг нь яагаад амийг аавна гэдэг нь тэр хүнийг мөнхийн зүйлийг сонгоход нь саад болоод болцсон. Буюу сонгож амжааг багт амийг авах нь маш аюултай одоо гин гэсэн үг тоглодог. 그래서 목숨을 빼앗는 죄는 한 가지의 방법밖에 그 죄를 처리하는 다른 방법이 없다라는 겁니다. Тэгэхээр тэр ам гэдэг зүйлийг хэрвээ авсан гэх юм бол буцаага түүний нөхөх ганцхан арга байна. 그래서 다른 사람을 죽게 만든 그 죄에 대한 처리의 방법이 여기 우리 구약의 모세오경에 많이 기록되어 있는데요. Одоо хуучин гэрэн дээр харах юм бол ам гэдэг зүйлийг энэ хэрвээ авцсан бол буцаагаад тэний хэрхэн зохицуулах талаар бичигдсэн байдаг тийм хуучин гэрэн дээр. 신명기 19장 10절부터 13절 이것만 적어 놓으시기 바랍니다. 자, дэд хууль 19-ийн 19장 10절부터 13절입니다. дэд хууль 19-ийн 10-аас 13 дээр байгаа. Энийг дэвшиж байгаарай. 다른 사람을 죽게 만든 그 사람의 목숨이 그 죄를 속한다는 거죠. Өөрөөр хэлбэл одоо амийг амиар гэдэг шиг тийм бусдыг хэрвээ амийг авсан гэх юм бол тэр хүн өөрийнхөө амийг бас өгөх хэрэгтэй гэсэн. 다시 말하면 사람을 죽게 하면 그 사람이 죽어야지만이 그 죄의 그 처리가 그 죄에 대한 갚음이 그걸로밖에는 갚을 방법이 없다라는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл хүнийг өхүүлэх гэх юм бол буцаага тэр хүний зөвлөлд өхүүлэх хэрэгтэй гэсэн тийм. 그래서 살인자는 반드시 죽여야만 하는 것이고 살인한다는 것은 자기를 죽이는 것과 똑같은 의미인 겁니다. За тэгэхээр хүнийг алсан хүн бол заавал буцаад өөр өөхөх хэрэгтэй гэсэн тийм. Тэгээ яг ижлэхэн аргаар яг ижлэхэн одоо шийдвэрлийг авах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 일반 불신 세상이 보는 것과는 사람의 목숨을 대하는 그 관념, 그러니까 사람의 목숨이 왜 귀한지를 생각하는 것이 달라야 합니다. За тэгэхээр бид нэр хүний одоо бодит зүйл дэжсэндээ хүний аим гэдэг зүйлийг чухалд тооцдог. 영원한 생명 얻을 사람을 영원한 멸망으로 빠뜨리게 만드는 것이 바로 살인입니다. Гэхдээ бид нэр тэрийг харахтаа зөвхөн энэ дэлхий дээр байгаа амин дээр л ингэ яриад байдаг бол яг үнэндээ тэр чинь энэ дэлхий дээр байгаа энэ амьдарч байгаа хугацаа чинь ирээдүйн тэр мөнхийн зүйлийг шийдэх гэж хугацаа байгаа ч тэгэхээр мөнхийн зүйлийг шийдэхээс өмнө хүний амийг аавна гэдэг нь давхар ингээд асуудал ордог гэсэн үг. 그래서 영원한 생명을 얻을 영이 가장 귀한 것이고 그것을 위한 인간의 목숨도 그래서 우리가 볼 땐 귀한 거죠. Тийм учраас бид нэр одоо энэ дэлхий дээр хүний амийг аварна гэж ярьж байгаа нь мөнхөд тэр хүний дараагийн одоо мөнхийн амьнтай холбоотой зүйл учраас маш чухал тооцогддог гэсэн. 근데 이 기브온 사람들은 많은 사람이 죽었지만 거기에 숫자에 맞는 또 다른 많은 사람이 죽기를 기브온 사람들은 원하지 않은 거예요. Гэхдээ гибеончууд яасан гэхээр тэд нар өөрсдөө олон хүмүүсээ алдсан баг. Гэхдээ тэр хэмжээнийхээ олон хүнийг бас адилхан өхүүлэхийг хүсэв гэсэн. 자기들에게 피해 끼친 거에 대한 처벌을 받기를 원했지만 그 처벌 받는 사람을 최소화하려고 했던 겁니다.
Гэхдээ тэд нар өөрсдөө хичгээд тий олон хүмүүсийг ингээд алахыг ингээ хүссэн боловч бас тэгмээр байна гэсэн. 그래서 사울의 그 후손 가운데서 일곱 명만 내어주기를 원했던 겁니다. Тэгэнгუутаа Саулын үр өдөм дотроос 7 хүнийг надад бидний тушаа гачээ гэсэн тий. 자기들은 더 많은 피해를 입었지만 그걸 갚는 데 있어서 하여튼 최소한으로 하려고 했던 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй энэ болохоор хамгийн байж болох хамгийн бага тоогоор нь хэлсэн гэсэн утгатай. 그리고 또 이어서 또 네 번째 제목 보겠습니다. Тэгээд дөрөвдүгээр сэдвийг үзье. Дөрөвдүгээр гарчиг. 모비보셋 외의 자손들을 내어줌. За тэгээд дөрөвдүгээр гарчиг болохоор Мефибошетос өөр 7 ах トゥ уг өгсөн нь. 7절부터 9절까지고요. За 7-оос 9-р ишлэл байгаа. 7절부터 9절까지 읽어주십시오. Бид 7-оос 9-ийг уншийе. Гэвч хаан Саулын хүү Йонатаны хүүгүн Мефибошетыг үлдээв. Давид болон Саулын хүүгүн Йонатаны хооронд эзэнд тангарласан ангаргийн улмаас амьд үлдээжээ. Тэгээд хаан Аягийн охин Ризпагийн Саул төрүүлж өгсөн 2 хүүгүн буюу Армоны Мефибошет мөн Саулын охин Бирабийн Бехолат хүн Барзиллайн хүүгүн Адриэлд төрүүлж өгсөн 5 хүүгүүдийг авч Гибеончуудын гарт өгөв. Тиймхүү тэднийг эзний өмнө уулан дээр дүүжилж алжээ. Ингэж 7 хүн хамтдаа өгөв. Тэд ургацын өдрүүдэд арвай хураалтын ихээр алгажээ. 아멘. 다윗이 내어준 사울의 후손들은 내어준 자가 있고 내어주지 않은 자가 있습니다. Тэгээд ингээ харах юм бол Давид Саулын үр өдөм дотроос авчулсан хүнч байна, өгсөн хүнч байна тийм ингээ хоёр ангилж болж байна. 내어준 것은 내어줄 만한 이유가 있기 때문에 내어준 것이고요. За тэр хүмүүс дотроос тийм одоо өгөх гибежүүдийн гарч өгсөн нь болохоор өгөх ёстой байсан ч өгсөн хүмүүс бас байна. 아무나 죽게 만든 것이 아니고 내어주게 그 복수를 받기 합당치 않은 사람은 하나님이 내어주지 않게 하신 거죠. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол хэнийг чамаагүй Давидын үр өдөм л гэвэл шууд хэнийг чамаагүй өгөөгүй тийм. Бурхан яадаг гэхээр хүлэхгүй хүмүүсээс хүлдэггүй. 그래서 요나단의 아들 무비보셋의 아들들은 다윗이 내어주지 않았습니다. Йонатаны хүү Мефибошетийн хүүгүүдийг Давид өгөөгүй гэсэн тийм. 그럼 왜 내어주지 않았는지에 대한 설명은 나중에 하고요. 야гаад өгөөгүй талаарх тайлбарыг нэдлээ дараа нь харъя. 그들에게 넘겨진 7명은 왜 넘겨졌을까요? Тэгвэл тэр одоо эсрэгээр нь Гибеончуудад өгсөн 7 хүүхэд байгаа тийм. Тэднийг яагаад өгсөн болов? 그들이 사울이 저지른 잘못에 대해서 안타까워하거나 슬퍼하지 않았습니다. За тэр энэ 7 болохоор Саулын хийсэн буруу үйлсүүдийн төлөө гашуудаагүй тий буруу байна гэж бодоогүй хүмүүс байсан гэсэн. 아버지가 잘못했다고 할아버지가 잘못했다고 아들이나 손자가 무조건 벌을 받는 게 아닙니다. Ер нь бол юу тий аав нь буруу зүйл хийлээгээд эсвэл өвөө нь буруу зүйл хийлээгээд үр хүүхэд нь юм уу үр ачнаар нь тий заавал шийтгэх ёстой гэсэн юм бол байхгүй. 그 선대의 죄를 그대로 물려받으면 그 선대가 받은 잘못된 결과도 똑같이 받는 거죠. Гэхдээ одоо хийсэн гим гэдэг зүйлийн асуудал шийдэгдэхгүй бол тэр нь харин үргэлжилдэг. 이 넘겨진 사람들은 자기 할아버지나 아버지의 죄에 대해서 마음 아파하거나 슬퍼했다는 내용이 없어요. Гэхдээ энэ хүмүүс болохоор одоо тий өвгөх хийсэн буюу Саулын хийсэн үйлдэлээс болоод гашуудлаа гэсэн ийм тэмдэглэгээ тий агуулмж байхгүй байсан. 자기 죄를 뉘우칠 그럴 기회를 주셨지만 뉘우치지 않았어요. Өөрөөр хэлэх юм бол өөртөө гимиг тий одоо гимших ийм боломжууд өгсөн боловч тэд нэр тийм одоо гимшил хийгээ өгсөн. 반면에
이 요나단의 아들 모비보셋은 어떤 마음을 가지고 있었습니까? Тэгвэл эсрэгээр нь хэдүүлээ Йонатаны хүү Мефибошетийг харах юм бол түүнд ямар сэтгэл байсан бэ? 자기를 낮추고 뉘우치는 마음을 갖고 있었고요. За тэд нар болохоор тэр хин Мефибошет болохоор өөрийгөө дорд болгоод тийм одоо гашуудсан ийм байдалтай байсан. 자기 할아버지의 그 죄악을 가지고 자기가 안타까운 마음으로 왕 앞에 그 안타까운 마음을 가지고 있는 것을 우리가 성경에서 봤습니다. Тэгээ өвөөгийнхөө одоо хийж байгаа хэсэг үйлдэлүүдийг харахтаа харамсчихсэн гэсэн ийм одоо бичвэрийг бид Библиэс харж болно. 그래서 자기 죄를 애통히 여기는 자는 하나님의 긍휼하심을 잊습니다. Харин өөрийнхөө гэмийг одоо хүлээн зөвшөөрдөг тийм өөрийнхөө гэмээс болоод гонигддаг хүмүүсийг бурхан яадаг вэ гэхээр нэгүүлсэж өгдөг. 그러나 회개할 기회를 저버리고 죄를 뉘우치지 않는 자는 긍휼 없는 심판이 그에게 내려집니다. Тэгэхээр гимшгүй хүмүүстэр болохоор яг л эзний шийтгэл за тийм гимшгүй хүмүүстэр болохоор эзний шийтгэл заавал буудаг гэсэн. 인간에게 주어진 시간들은 모두 회개할 기회로 주어진 시간들인 거예요. Хүнд хэрвээ цаг хугацаа өгдөж яах гэх юм бол тэр цаг хугацаа болгон дандаа утга учиртай буюу гимших боломжуудыг хүнд өгч идэг. 여기 사무엘 하에 기록되어 있는 모든 인물에 대한 하나님이 정해놓으신 한 가지 규칙이 있습니다. За тэгээд 2-р Самуэль номыг харах юм бол хүмүүс рүү хандсан бурхны нэгэн одоо дүрм гэдэг зүйлийг харж болно. 누구든지 애통히 여기는 자는 그 마음이 기쁨으로 바뀔 것이라는 한 가지고요. Нэгт нь болохоор хин ч гэсэндээ гашуудан үйлээд өөрийнхөө төлөө тий гашуудан үйлч нэг юм байх юм бол тэр хүнд эзнээс нэгүүлсэл ирдэг гэсэн мессеж байгаа. 자기 죄를 뉘우치지 않는 자는 엄중한 결과를 받는다는 것을 성경은 말씀해 주고 계셔요. Нөгөөт нь болохоор өөрийнхөө гэмийг хүлээн зөвшөөрдгөө нэгэн дээр заавал шийтгэлийн хариу байх болно гэдэг юмсыг хэлж өгсөн байна. 여기에 대해서 설명할 게 더 있어서 다음 주에 이 부분을 더 설명하겠습니다. 지금 여기 이 부분 7절 9절을 설명을 이제 또 계속 한다는 얘기예요. 어떻게 안 들립니까? 이스터님. 이제 맞춰야 되겠네요. 맛있대. Баярлалаа баяртай агш. Тэ.